Let's talk. Is 98.7. Thank you for being part of us. Re a leboga go ba karolo ya rena. Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapela ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bosigo go feta ka iri ya lesomepedi bosigo bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072-133-6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071-398-1508 Professor Moremi tšwa baroka asomehlano la metsotso nna le wena re ikela bona go irikela ke a bole some nnete gona ka ntle le go bankana ne go le ka mošupologo so ka mošupologo bjale re bone le mo go botse gore re tšheditebogo go lena gore re a leboga thekgo e leng gona tše re di kgonago ntate Morotas a re ne maatla rena re kgontšha dilo re kgontšha ke bagalabe le modimo wa phelang ke bona ba re kgontšhago bjale go na le mogala bo mommo o tšwa ka motafolkopo ka mo o nkgopetse gore Mr. Malefo ke kgopela gore ge le tlo bolela kua radiong ene gape before ke tlo bolela ka mogala bo ntate Morota a ke tsebiše gore ke tsebiše batheeletši go lela kgausi mo ba re theeditše go ba le gona gore re kwele sello sa bona a ke re ntate Morota batho ba lla ba re motho ga lla wa kwewa re kwele sello sa batheeletši ba bantši goba batho ba bantši ba ka motho kwa Janfese gore ge re bereka ka rena re bereka Tuesday engwe le engwe le engwe re consulta batho ka Mantaga re tsena gona mo sealemoyeng sa SK jwale ka lebaka la nako ya mohlomong la bobedi ge re consulta batho ba bile le polelo jwale re ikwele ke mo e leng gore le kgono ka laboraro gore re tlo thoma go tsena mo radiong ka Mantaga le laboraro and then la bobedi le la bone ke mo e leng gore ba hlokang go consulta go ba go hlolwa re tla be re le gona ka mahlatlolanang ka mo jwale ka ntle le go senya nako ntate Morota a ke no ri ka mokgwa o and then re kwe papa gore yena ka gore o nkgopetse mosegara re man ke go kgopela gape ke bone mohlolo mong ka re no a go ne taba mehlolo re a e hloka Hello? tobela le ka tata gore na Moshato mo le kaena. a wa re gona le bolela le Mr. Malefo gona mo ofising ya Professor Moremi ke na le ntate Morota mo wa letamisha thobela Moshate ko mo le kaena. o ba o letamisha ke rena bana Rona mo mhlombe a re ya o kontate Jale ke nyaka go leboga professor. ya Ke ne ke sahletswe ke dikele mamaloba. Dikele tse di sahletse ke na le mosadi wa ka le bana. Ya re kgoka di ragile monyako wa ntlo di a kena di a re kgoka ge di fetsa gore kgoka wa di a tsaya dikhia ba re thunya ba se re thunye ba re kgoka ba re tlogela re le jalo jale ka mokgo ke lebogang professor ka teng professor ke rometse ke motho ke motsala ke anta re ne professor o teng ka Janfese ka la bobedi namile ka nyaka ka be ka kgona go fihla ka Janfese ke fihla ka Janfese a wa ke humane professor o nthušitse mogala ba ka mohlalošetsa mathata ka mogokeleng ka teng mohlomong ke tsebe tata go nna gore ba le hlasetše ba tšea dikhie tša eng khitše tsa motoro
ba tšea dikitša mo gore re ba le tšeetse koloi le founu tse pedi bana ee go a direga eng ka morago ga seo ge le tla dinfase ka morago ga seo ba sepela bašimane ba le ba re kgokile ba re tlogetse re le ka mokgoo ge ba re tlogetse re le ka mokgwa wa ngwana o monnyane wa 7 years a kgona gore tlamolla ga a fetsa gore tlamolla nen ke mo re ile re kgonneng go humana thuso ka professor o rile ge ke fiša kwa go yena ntha ka mahlalošetsa mabaka ka rile bothata ba ka mokgwa ke leng ka gona namile a ntha re a wa ngwana mokgalabe ke tla bona gore ke tla go thuša bjang professor o nthušitse o nyakisitse koloi yaka within 2 days koloi yaka ke e humane emapele le re le tlile neng mo maabane go ra gore rialo le ra gore koloi le e hweditše re e hweditše lehono eba re e hweditše lehono mogalabe bana taba tše re di tiela matsogo man ke tlogo ke tiela professor letsogo gagolo ke mo leboga gagolo a thuše le ka mokgomo le mo go ba bang wa bereka mogalabo wa bereka o tseba mošomo wa gage ke ya mo leboga professor a no felentse a tshwere ka mokgong awa re ikwa re thabile re ikwa re leboga a re tsebo gore le rena re ka reng re felela ke mantšu ntate malefa ya ke leboga gagolo man no go leboga rena opa ge le thušegile re modimo a le thuše le tsweleng pele le phetheng ditaelo ntate moruta maele go batho ba ba thušegileng goba ba ba thušegago mo bophelong ga ba seke ba re go thušega ba se tswele pele ka go phetha ditaelo ka lebaka la gore batho ba santse ba tsebe gore ge o e lwa ntwa mo lefaseng o ka no tšea gore o fentše mara motho a boa a tla go logela le leng le yana jale papa re leboga polelo e leng gore le boletše gong jale ebile re le tsweleng pele le phetheng ditaelo modimo šuo thobela ya ntate moruta ke bolela polelong ngwe mo ya gore re kwele sello sa setšhaba sa ka thuko ya janfese le dinaga mabapi gore taba e ya rena ya go bereka la bobedi fela mo hlatlolanang mo re na le probleme kore ka lebaka la gore ba bangwe ka labobedi o kry-ele gore ga ba gona jale re kwele sello sa bona ge ba bolela ka mokgwa o ra bona gore no go tlogo go lokile ebile re leboga boetapele bo bogolo ba SKFM ge ba re dumeletše gore ka laboraro re tle keno ka lebaka la gore a ke re lemogile gore batho nane go leki la love train kudu ka lebaka mokgwa rena re le ranang ka gona ka tharolola mathata ba bona gore ba kry-a maele le thuto jale re bona go swanetše gore ka re ge e le mantaga fela ba bangwe ba re no thuto e ra e hlaelela ka gore ge e le mantaga ntate moruta mantago mongwe o boaneng jale ra bona go lokile gore laboraro le leng le leng re be mo radiong and then ka labone fro 8 o'clock re a thoma re a consulta then ge re consulta ke mo e leng gore batho ba tlo kgona go kry-a thušo gona jale re leboga radio e botse ya SKFM re tswelang pele le thegeng ka mogolo ka kgonang ka gona ebile re leboga le ka kua Facebook maele a lena gobane gopele gore ntate moruta rena ge re bolela mo radiong ka mokgwao go na le ba bangwe ka mo Facebook ka mo bantšha maikutlo jale maikutlo a bona re a tšetse tlhogong ra bona go lokile go ba go loketse gore re phethagatše seo ba se kgopela go jale re leboga nako e leng gore le re file yona ke a leboga thobela go ra gore ntate malefo ka mokgwa le bolelang ka gona la bobedi le tlo ba le thuša batho ka motlhatlolanang la bone le tlo ba le thuša batho gona ka mogo la tlhatlolanang ke nnete go ara re se ka nna napa sa swa gone jale batho mo buka line gona mo le nomoreng ya 072 ya ba ka thoma go buka go sa foro go 8 o'clock re a thoma and then kore ba tle ka mokgwa ba ka kgonang ka gona le ba le mohlong ba tshwenya ke dithokolosi le bona ba ka tla ra ba thuša ka gore batho re lemogile gore ba ne mathata a mantši jale kore ebile re feletse re fokotša matšatši a ka kua gae ka gore batho ba ka mo thoko ya janfese ba lile selo se segolo e seng gore ba gae a ba tlhoke thušo nete ra fokotša matšatši a mabedi e le go la bobedi le labone for tabeng ya consultation jale ke mo e leng gore re thuša batho gona thobela ya o mongwe wa botšiša ditšweletšwa di kae di-product di-product ntate moruta di gona di-product di gona
ba e leng gore mohlomong ke gona ba tsena mo radio mohlomong ke mathong ba rekwa ge re bolela ka di-product a ba kushe gore ga botse re bolela ka eng di-product tse re bolelang ka tsona re bolela ka product tse e leng gore ke botlola fole ge batho ba ne mathata o kry le gore batho le a kua gare ga batho ebile kudu menyanya šiona ka magaeng taelo ya tlola fole o kgona go e tlola ka lebaka la gore se santse o se lemoga ke gore go na le batho ba bantši ba e leng gore ba kgona go kry-a meleko ka mekgwa go dumediša go ba go gata jale tlola fole ke taelo e leng gore o e tšhela ka gare ga seo o tlabeng o tlola ka sona and then wa re go ya gare ga batho le wena wa šireletšega re bolela ka taelo engwe gape ya pinki wa phediša e leng gore professor Mremi o ile a lemoga gore batho ba ne mathata mantši a e leng gore a ba tshwenya mahlatse ya bona ga a kgone go tswelela jale a kgopela ba kgalabe tlhatlo ba kgona mo fatelwe e ya pinki batho ba kgona go phologa ba bangwe ke gala ba bereka mebereko ntate Morota o kry le gore o berekile mmereko 14 years go berekile mmereko 14 years motho o ne o tla ngwa go motebile wa promotiwa e bana wena o dutse mo gape ke bothata ba bangwe ke ba bereka mara ga ba bone re ba berekela eng jale pinki wa phediša e gona taelo e leng gore re ikry-agala gona mo go professor Mremi gape mo re na le taelo e bitsang gore ke lapa le bose ke taelo e leng gore e bereka mo e leng gore batho mohlomong ke tate le mme goba ke mme goba ke tate o ne sello ka mabapi le bana ba gaga ba kgone go kopana taelo e ya lapa le bose o no e tšea wa itšhela ka magare ga metsi a bana metsi a le anwang ka lena ka magae and then go ba le kwano e tee ya letlemagantšha jale taelo ngwe gape mo ke taelo ya moleko e leng gore le yona ke ya go hlapa e lwa le meleko e mentši e leng gore e tshwenya batho mo maphelong ke a tseba gore meleko ke e mentši ntate Morota kudu ke kwa sello se se ntšhi le sa batswadi ba e leng gore ba lela ka mabapi le bana ba bona bjale taelo tše di gona ke tše ntšhi ntate Morota ka lebaka la nako gore tle re kgone go tsena teung mara di gona le ka founela mo go 072 133 67 61 072 133 67 61 ke mo e leng gore ba tlo kgona go kry-a nna Mr Malefo ba ka founela gape go 071 398 1508 071 398 1508 ke mo e leng gore ba ka founa ntate Morota go buka go ba go butšha putšo ngwe le ngwe number e ke lefileng yona bobedi ke ya mma Mremi le yena le ka mmotšiša putšo ngwe le ngwe e leng gore le na le yona matata a ile gore mohlomong le kopana le yona ga le kwešiše ba bangwe ntate Morota ba hloke go phekola bona tlhoka go no fiwa tlhatlo re lemoša batheeletše kgole le gausi gore jale rena bjale ka ofisi ya professor Mremi ge ba founne mohlomong ba hloka go bola le yena ba bangwe ntate Morota ba se ke ba kwata ba re gane ntate Mremi re palela ke go bola le yena buang mogala bo wa ga Mremi go swana go njwala go sasafro o tla ba thuša batho ene ke nagana gore a ke re ntate Morota e tlo go e ba bošaedi gore o kry-e le gore mogala bo wa consulta ka mola motho re mokukile mohlomong o nyaka thušo founu ya lela ntate Morota jale office e mmereko wana ke go tšea melaetša ba iše go yena le batho ba kry-e diphetolo ka lebaka la gore a ke re tše dintše batho ba hloka tlhatlo ya setšo goba gore motho o kopane le mathata ga a tse gore a ka diang ka nako ya kopano le yona jale ke lebogile ntate Morota ene se sengwe se ke se ratang pele ga ge ile le gore o tlolaelane ba theeletše ke taba gore ge ba ka hlokomela ke wena ge o le busy ka mo Mma Mremi show tobela go rara se wena o le teng jale melaetša ba dumelelwa go ka e botšiša le go buka le mohlomongwe go ya go botšiša gore taba mokhutogile ka mokgori ya bua rena re ba rongwanyana ntate Morota re rutilwe re hlahlilwe re ka setsole wa botša potšišo a ke re tše dintša ditaba ntate Morota re kopana le tšona re kgona go di araba ka pela jale ga gone taba ke lebogile nako ye lemphile go yona thobela mšate radio yaka ya gago ya setšhaba ya rena ka moka Sekhukhune FM 98.7 communicating your needs ya lerato 9 to 12 mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šie bojutung a bora bona maisala ba ganyetse go mo local mothantse kgone a ka gabo mešhe mara ka se bone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona bodu 8.7 Sekhukhune FM
Genfest Winners Supermarket e butse lebenkele le liswa meagong ya Genfest JPI Business Center nsileng ya go ya masepaleng wa Makhuduthamaga bareki ba ba ka go shumisa maseleng a go balwa go 500 rand go ya go 2000 ba tla ba le sebaka sa go tsenela phadišano ka lebenkeleng leo mo ba ka go ithupela Getla Jojo Tank motšhini wa go hlatswa le tše dingwe etela ka lebenkeleng la Winners o ikhwetse ditheko tše 10 kg tastic rice ka 179 rand 99 cent Snowflake wheat flour 12.5 kg ka 144 rand 99 Cotona cooking oil 5 liter ka 139 rand 99 Goldie chicken clean feed 2 kg ka 74 rand 99 cent fela Cool beans 12 times 400 gram ka 158 rand 99 Combo deal electric kettle and hot plate ka 164 rand 99 Meg washing powder 2 kg ka 54 rand 99 cent Happy's darling 1 million braids ka 24 rand 99 ba thieletše ba rietše magageshu le ka mola dikgokaganyong tša leago re a letamiša re dumelang magageshu re fihlile re buile gare ga melapo gare ga tsohle ka moka morota re kgethile gore re bue broka taba yo re itiela matsogo taba yo re a lebogane ka mehla le mabaka putsišong ya mo kgopolong ya morota go dula go etla putsišo ka ete ya gore ga botsebotse moroka ke motho wa mohutamang ga botse wa bona mo lefase le morota re phelang go lona ge o le motho o ka laola ke molapo a o tlo loka o swanetše o laole ona re gapeletša ke mathata bokoko ba sokola ke tsege ke dutse gae koko a le ka gare ga seemo se la leng ka gare ga sona ke a go tepotšiša gore mokgekolo wa geshu ke gore o robala bo bofe boroko motheeletše ga ka gopola ga botse re be re le fa ka manta ga bošego re thieditše koko alla koko alla ka taba ya ka gae ke ne nneta re thome mola koko a bolela kore ke nyaka gore ka malapeng ke nyaka gore ba thietše taba ye re hloka maele godimo ga taba ye re hloka maele go baruti go mangaka re hloka maele go botate go bomme ka gae re hloka maele go bokgoši re hloka maele go family ye e leng gore e sepelelana le lapa le ke bolediša ke taba gore morota ke boletše gore re tlo ya go leka go boledišana le morwa o e lego gore koko o lla ka yena re lekile fela ke nyaka gore koko a gopotše bathieletše gore sello se segolo se se re beileng fa ke taba ya eng ke ne nneta gore tate mogolo wa rena o koko a llang ka yena o thieditše radio ge re bolela ke ne nneta gore makoti o thieditše radio ge re bolela ke ne nneta gore ba gabo makoti ba thieditše radio ge re bolela ke ne nneta gore meloko ya gabo koko ba thieditše radio ge re bolela se batho ba swanetše go se tseba ke gore mo radio morota a go bapalo ke ntwa mathomo ba swanetšeng ba itsebe gore mo a se lefelo la go bapala ene a gone gore koko a ka lla ra kgomola a gone gore koko a ka lla ra mo ignora a gone gore koko a ka lla ra moraka a e kgonagale ene go a buti ya rena ngwana koko o thuša batho wetša rena ke rela gore go ne dilo tše dingwe o swanetše gore ge motho a dutše ka gae a di gopole ene mo go lefase le morota a gone motho a fetang mmago a gona ene motho mollo mongwe santše a babe ke mmage jwale ke nyaka gore koko a no fa ba thieletše kua gae ba thieleditšeng radio ge re bolela ka se sebaka ba kwe gore koko o lla kang ke tlo ba fa nako ya gore re fane maele godimo ga taba ye ke gore ke nyaka gore ge re fa maele nke re felle makoti koko sebaka ke sa ga gore fe
ga nnyane sello sela sa maloba motheeletše kua ga ya ko gore sepela legatong le lefe ke leboga mantšu a lena ke nyaka gore ba nkwe mohlomongwe ba bangwe le bona ba tlo go swana le nna ba ka tla ba hlakodišega ngwana a ile wa mafelelo a sa go sware gabotse a go dira jalo ka polo ga ba e raga a ke kgolo gore a gona mokgekolo e mongwe a ka tla go raga jalo ka polo gomme ngwana a fo dira se sengwe le se sengwe a fo se dira mo jarateng ya gago le go bolediša a sa rate go bolediša makoti ga mpolediše morwa ke ga mpolediše bana ba ga makoti ga ba mpolediše ga ba suele ga ba re selo o na le morodi a ke ya lego ka molapeng yes a ke lego a ba le pati a se ke ba nyalwa jwale ka bakhwe ba ba nyetswe ba ile magadi a bona jwale e wa lego ka mo ba bapalago ka yena a ba direla go nthengwa le ngwa ka monolapeng a suela a dira nthengwa le ngwa a e dira gomme ga ba mmolediše le nna ga ba mpolediše ke fo bona ga ngwana a ga meago mo jarateng yaka ga a mpotse ga a nyako o tseba gore a jarate ke ya ga mang ene ke ngwana mafelelo bana ba ka ba bašimanyana mola modimo a thuše ke be ke na le bašimanyana ba fetša go seatla ngwanyana bona šowa mathomo mo go bašimanyana ba ke ga go etla ngwanyana gape e a hlatlamago e ke mokana go etla mošimanyana e ba wa bo 8 go etla e wa mafelelwe a ke tsebe gore bagolwane ba ba gagwe bona ga ba ntshware gabotse ena sa ntshware gabotse o re ke ya ga mang ka gore ke ka gaka ka molapeng lapa le ke laka a la swanela gore ba a nthago jwa le ka polo ke lapa laka le alright ke go kwele koko ke gopetse malefo gore a founele malome ka gae ke bolela ka tatemogolo o lelelang ka yena thobela o mo founetse a araba founu a re o lekhu o tla bua go yena malefo ka re tsa mo tswela pele ka tše dingwe malefo o ile ga mo founela la bobedi a re o malefo ka e ga moremi malefo shung ka tepolelele ga se gagara nko bolele malefo okay gore ke thomile ka go founela malome ke mo hlalosetša gore ke nna mampele a re o malefo kae ka re nna ke bereka mo officing ya moremi ke bolela legatong la thomo ya professor moremi ka ge re tshepišitše maloba re tshepišitše batheletše gore ka ge koko a be a lela ka tše malome di mo diagalang ka kua ge mabapi le malome jale ra re malome re mo founele mohlomongwe re tle re kopane le yena tšatši la lekgono re tle re ko gore gabotse sebakwa keng ka lebaka la gore a ke re ntate morota go kgona go diagala gore o kry-ile gore rena re tšea gore malome o ne phoso gane koko o ne phoso jale ra re tlo kgopela malome a tle lekgono jale malome a re o lekhung ka re no ke tla mo founela ka bo 5 jale ka bo 5 ge ke boela go yena malome a bolela polela gore no taba ye rena re tsena kore nna ke tsena ke le mang goba rena re tsena re le bo mang taba e nyaka ba ga thokwane e nyaka ba ga thokwane e nyaka go bolela sethokwane ra hlaka mohlalosetša gore no koko o hlalositše kua gore taba ye e lekile mešate le gona ko ga thokwane e padile le dikhoto di padile jale mo ke tsela e leng gore be re nyaka go berekiša mafelo ya go agiša ka ge lenane go la rena re agiša batho jale ke ge la mafelelo a tlo ntlhalosetša gore no jale ke ya go tropa napile a ntropa ka mokgwa ola thobela re a leboga a ke bolele koko ka tšea founu go malefo ka bolela le malome nto e seng ka e rata go mantšwa go tšwa go malome ke ga a botšiša malefo a re o social worker wena na ke ne nneta gore motho wa go thuša batho wa go etša malome ka bo yena o swanetše gore ge ngwana e tla go yena a mo cancele ntle le gore e be social worker ke ne nneta gore ge ngwanešo goba ge mmaka ka ya go malome a bajwa a ya go nyaka dikalafi ge mme ga ka fihla go malome a re ke tshwenya ke morwa ke ngaka o sepela a thuša batho malome o ne ra eta go mpitša o nkwešiša
Malume o ne le right go mpitša a tle a nkgale gore monna ngaka o bereka jwang mo why santse motswadi ya gago a lle ka wena ke bolela mantšwa gage a ke tlalletša ke re selo o ile la mafelelo a re no banna ba gešo ditaba tše ge go ne taba a batle gorong ba e bolele jale ke nyaka go botšiša nna koko taba ya malume le ile la e bolela ka lapeng nka hlatsa ke ba morodi ya ke re setse re kile ra e bolela re maga mararo le boletše maga mararo ke a leboga le ile la bitša banna ba ka thokwane gore ba tla ba seke taba ye e be go le bagolwane ba gagwe le gone yo le mogolwane e mongwe e mogolo ka molapeng nka ba re tlile na mo fa le gore fokolela ke ngwana o fokolela ke morodi ya jwale ga go motho ka molapeng ma go bona o robetse alright ba gara ngwane ba gara mogolo ba itse ba taba ya tshotlego e ya ga go koko ba itse ba ka kudu ke a leboga o shetse a rakile ngwana ra mogolo a go ka mo tšatši le lengwe a tlile ka mo go na tlompona a mmitša re go wena a re ke na le polelo nago ngwane le o dutse le nna ke monna ke mogolo a se mogwera gago e itse ga emelela ra re wena o tšama go ntsheba maualeng ngwanela batho a re banna ke tšama ko go seba maualeng nna e wa go botša gore ko go seba maualeng ke mang a kgomolela a tla roma ngwana a ra mogolo a go ka go nna a re sepele go botša mokgekolo ka gore o bile o nkišitše ka nnebo gore a bothata jwa gago ke eng ka re go yena ka ra ka re mola o mmitše a tlenago mo a tla ko thata yo wa ka ke mo išitšego ka nnebo ka jona alright gore a re ba kgoro ba e tseba thobela alright mošate wa gabo lena wa e tseba taba e ka kwa mošate ka kwa a bapalele ke selo e itse ga ke moraka a ga mo motseng a ka fo aga ka mokgwa a ratago ke re go wena ke re go aga ngwana mamogolo ago ke re go wena ke ra kere a le dirang mo jarateng yaka ngwana mamogolo ago a re nna ke reetse ke morwago morwa ke mogolo a mmitše a re tlamo a re go wena a re Steve a re a ka gore le goletše ka moga mmangwana lena le fepa ke mmangwana lena a se se dira gore a gore se le se dirago ka moga mmangwana lena se ke le ba la mmotša keng a ra wa kere ke bitse ke monyanna gago a re tlogela a tloga yena ka bo yena a ya ka mošate a yang ba batla ba swere lengwalo a fitlha ka mo mošate wa re le tleng ka mono wena mokgekolo o tle ka mono le bana ba gago ka mokana ga bona ba roba ka ba rago go ka se kgonega alright gore a re mošate wa e tseba wa e tseba okay a re ye maphodisa ba e tseba taba ba e tseba alright gore re molato mokgekolo o sepetse di-stepe ka moka o thomile ka gae balapa mošate maphodisa le kgolle o tlile go rena a ke bone a le rong mogala bola gešo re boditše gore no taba ye nkebe ba e thome ka gae alright sello sa gage se nna ke se kweleng o re lena le išitše kae mmage ka gore mokgekolo a tsebe mo mmaga a leng ke lentso le nna ke le kweleng emapele moroka sa ntšheng kgakanego o re ba išitše kae mmagwe a ke botšiše mokgekolong gante a se morwago motho ke morwake ke dula ka gaka ke le botsa ke re o fo tsena ka mongakong o fa mpheta magantumeditše o fo tswa o a boa gape o fo tsena mo le mosadi a gago le bana ba gagwe bana ba ka ga ba etla ka kwa bona ba ka mokana ga bana ga ba etla ka kwa ga ba bola bodiši ke go kwele mama ke go kwele o ka tšwela pele alright ke le botšatše nna mpoditšeng koko o dula kae ke dula ka gaka jale ke etetše mo ga morodi ake nkono tšea le kopelwana le thobela setšhaba ka moka ke tse wena ko wena mang ke nna Thokwa Johana ke ngwetše ga mogwadi alright ke agile mo tlileng khao koko o tlile go nna e le ge a thaeletša lenanego la lena
nna be ke sa fele ke le theletše a re ke kgopela gore o mphounele le ba ga Moremi ke re ba ga Moremi a ke ba tsebe a re ke kgopela gore o bulele radio ka nna ene bošego o tlo mphounele le ba ga Moremi ke nyako ya ga Moremi ke mola ka go gata step sa gore ke boleleng le lena gore mogekolo a kgone o thušega gore ke a makala le hono ge a monyaka mara a sa tsebe gore ke motswadi ya gage gore bone a ke ba hlatholela ngwana o aka o agile shopo gona mo seferong tsaka ga shopo mo seferong tsaka ke tla ke hwetša batho ba epa foundation mo ke re go bona kere a foundation le epa go mo ke yang ba re a wa morwa go itse re tle o maka space shop ke ra se space shop se mo se ke shop ntwe le ya ka go mo bana ba batho ba itse a wona se rena ke ena o e feditse shop e ya gagwe o tšea go ya ka mola marotho a ilo ya ka mola le mosadi ya gagwe le bana ba gagwe o maka modiro o makile modiro mola maka go modiro le modiro ga go tsebe o tlile o feditse modiro ga gagwe ngwagola o tlile o ntšhitše dikgomo o tšo reka thetho le ntepa o ntšhitše dikgomo romme batho ba tšo monyalela mosadi ba rekile dilo tša lena le re ke theretician ba ile fao ba ile o nyala motho a ke tsebe gore a motho a ntšhitše go kgomo tša a ya nyalela ngwane ya ka ke mange ka gore la mathomo ga a sa tswa e ba le selo e sa le mpi a sa hlaka bagolwane bana ba dula fase ka terekere ngwa ya bona ba terekere o ke ya bona bana ba re tlo thoma project a ba thoma project o a sena tšhalete mogolwane o ntšhitše 80,000 ba mmušo ba re ntšhange tšhalete re letlatšeng o ntšhitše 80,000 a tla yena mošimanyane ka noši a re a wa ba re go shotha go tsoma ka 9,000 ke ntšhitše tšhalete ka mpotleng ya ka 1,000 ke tladitše tšhaleteng o tšo tšea terekere o terekere ga a fihla mo mogolwane ga a sa thoma nke wa rereša a sa thoma mogolwane o setlegile pele o itše a ka gore motho o tšere mosadi o mmeile ka mo a ngwane a batho ga na dira ka se sengwa ka molapeng re santse gore re tle re diriwang mokgekole a re kwaneng a re ntšhe tšhalete mo 4,000 re išeng ga gabo mosadi ba biditše bona o biditše banyanana o biditše bona ba tlile ba e bone tšhalete o romme monyanana fao ga gabo mosadi eo le kgono ga a na le ditšhalete ga a sa tsoma bana ba ga nyako ba bona le ka letšho le bagolwane ga nyako ba bona le gone jale ga e be go kgonega be re ka founela mogolwane e wa re go swere ke mokomane a tlo le botša ditaba mara mohlomong ke botšišene le gonona gore ke eng se sentšeng lapa la lena mamma le morodi ya go le ba bohle ba mohlomong ba ka ratang go araba putšwe ke eng ntwe gabotse ka bang e ferekantše ngwana yo goba mohlomong e dirile gore dilo di šašarakane ka mokgo di šašarakaneng ka gona a ke le hlatholeleng ke gore ke le hlatholeleng ditaba ka moka ngwane ke be ke mo fepela bana ke re o lokile ke tlogile mo ke ya lehung ka ga mašha ke tšo bua ka kwa ga mašha ba porakile mo stenseng ga ke fihla mo ke re go bona ke re tšeang peuše ke ra mosadi ya gago tšea peuše le gašeng mo stenseng mosadi ela na tloga ya dula ka pateng a ntšhotologela a dula kwa pateng a se ke ba ratontsebe ke tsere peuela ke gašitše ka noši mola ke gašitše go na le mošimanyana morwake o tlile o tesitše ka re folo o tesa se ke lebala lena ke gomoletše mabelela ga a butswa mo jarateng ke a kgile magia ke a beile ka potong re yele ka moka bana ba tšere magia mosadi a seng ka rate o ja magiago ba tlo lema tšhimo bona ka bobona ya bona e ba e lemago e sego yaka ba tlo lema tšhimo bona ka bobona ngwana wa gagwe e wa gore a re ke mmolaile wa mošimanyana wa tla go nna o reng koko e ka gore sabe ga o sola mahiašiala ka mola ga aje ke motho mosa tlo senyega ke re ngwanake tšea mahia o aje ba tšere mahiala ba ajele ke mokana go fetoga ngwaga o mongwe gape
ke re go yena ke re rekang bopi sepela lo tšea bopi ka kwa le pataganeng le mogadi ba go le lo tšea bopi le tle le feng bana ba nna ke ya sepela ke ya lehung e ntshamo ngwana mogolo a ke o tlogetse ke ngwana a gago ngwetse o itse nna nka seke ka ba ka kgona gape nna ke na le dikoloto nna nka se kgone ga ke tloga ke ya kwa e ntshamo ga ke boa ke hwetša morwake a tlo reka bopi wa mabele a makile kgweši ka thoko ke na le kgweši o makile kgweši ka thoko ba apeile ka fao ke tlogile nna ke ile go mmagwe ke itse ga ke bitse mmagwe nke re tle re ko tabae mmagwe a seng ka etla o ganne mmago makoti o ganne a seng ka etla go tle le kgaitsedi a etla mo go kgaitsedi ya gagwe ke ra kgaitsedi ke re a mmago o reng a re ke mmitša ke ra tle moneng ke re tle re ko taba tša a ra ke re ke bana ba gago nka o folo ba botšiša ka re nka se botšiše ngwana motho mmagwe a se gona o tlogile makoti o tšo botša baagelane ka mola re kgone ke khutsitše bana ba ka ba tlo ja gabotse ga re le kgone ke khutsitše bana ba ka ba tlo ja gabotse ke re o ko ra ba sa je gabotse ka mo lapeng ngwane go ra ba sa je gabotse ke mo tlogetse ke tlogile ke gomoletse ke dituba tšo reka stof ga ba reka stof ba tlogile ba itse ba thibola ka moreo ba ditsogo ka go yona ke mo ka go tšea lepare ka pšhatla mafastere ka mafastere a rekile ke nna ga ke ya ga ngwako mole ke ya ga go ngwako la o fofora batho ore ke ile o ra monne mongwe ga sethole ore o tlo ntšhišetse digalase o tlo ntsenyetse mo ke tlo go patela ke bona sethole a fitlha mola go nna a rare oe ke tsoma tšhalete o ke inetse e morodi yaka yaka ka nela morodi ya ka re sepela o neela sethole tšhaleteo sethole a se ka dula a etla mogaka sethole ke ga e tla tlo ntebogare mokgekolo motho a etša go ene ga a gona mo lefaseng morodi ya go nnetse tšhaleteng koko ke nyaka o ntlhalosetse mo ka mogare ga bana ba gago ka moka ke ba kae ba ba emang le buo a go tshwenyang ga gona ya ema go nae koko wa reresha mama mmago rena koko wa reresha alright mroka ke nyaka go boela morago mo ya nna ke kgopela go kwa bophelo bja lena peleng wa tseba ka gare ga lapa ge re phela go na le gore mo baneng ba mma morota a ka no bontšha gore man wa tseba morota a ka thoma ja gabotse goba morota ga a ka tsoga o ka re a re tlo le bona a ke rialo ke no ra go no re mpheng bophelo jwa lena morago gore mohlomongwe le lebe le phela-phela bjang o be a bona le ile motho mo jwang go tloga bonnyaneng bja lena ge le gola le phedišano lena e be ile jwang ka lapeng ke thomo sensa se sengwe se ke sa se tsebeng mo godimo dilotšeng se ba dula ga batlo ga e kwa ba re fela re dula ka mo lapeng re bola ditaba tše ba mmitse makoti a dula fa a senga go e ba le lentšu la ke le ka ntlha tsa lena le lego gona moroka ke botšiša potšišwe ka gore ge ke di ikwa di ya pele di feletša di mpha lesetšanyana le nna gona fao pele ke tle ke ipotšiše ke re goba ke re tsebo yaka e re ge ke nyala mosadi ke nyala mokgomaganye ke tšea motho a tlang gore kopanya a ka se kgahle ke diphapano tša ka le mme a ka se kgahle ke diphapano tša ka le ngwanešo ke motho a tlo gore mo go nna re man morota a otlokwa a go rialo o e bontšhitše moroka le yona taba ebe ka mašupologo ke tle ke ipotšiše gore mo godimo ga dilo tše ka moka go na le ya kileng a no tšea ngwetši mo go lena mohlomongwe bjale ka bagadi bo ba gagwe mohlomongwe bjale ka e mongwe wa masogana ka mo baneng ba gago a kuša gore mananke ke dule le mokgekolo ya ka fase o gona mo go lena wa tsa re go riagalang mo morota makoti wa koko o e le go gore koko o lla ka yena
ka mokgalabo wa gage e le go ngwana wa koko ke a mosola nna ene ke ne mabaka gore wa e ke mosola ge ba re o makoti wa ngwana wa phejane gare ga bashimenyana o mmago batho e re ge monna gago a elwa le mmage o seke wa tsena ntwa tša bona nnyaka go tseba gore sebakwa ke eng o tlile ka gare ga lapa go ba wa boraro gore ge ba babedi ba elwa wena o be wa gare o solve batho ba babedi ba bomakoti ba bantši ba kgahla ke ge re le banna re llela go bona ka bomma go rena mara go na makoti wa ka ratang gore mokgonyana a tlaiše mmage mara monna o kgona go kgahla ke ge mosadi a tlaiša mmage wa ba bana bo boragadiši ba a ba nyake ka mmago bona ke ne nneta gore makoti o re bolelang ka ena le yena a nyake ka mmage gabotse ene moruta monna o swanetše go tseba gore mmago ke mmago o ka no tima mmago dijo o ka no ja le bana ba gago ka lapeng la mmago wa se fe mmago selo tšatši le mokgonyana a ya go lwa le wena makoti ya go keketa ka mo o tlo hloka mo o tšhabelaga ene makoti o swanetše go ba le nnete go ya bagadi a o iše tabeng ya gore ba re o ya go fepa monna fela ge o thoma o tsena ka gare ga lenyalo moruta o tsena ka gare ga family re go tšea bjale ka family re go tšea bjale ka ngwana ka gae ene makoti se a swanetšeng go se tseba kore bophelo bo bontši wa go bofetša bogadi if moruta o nyala o ne 21 years modimo o go file gore o tlo phela 96 years mengwaga ye ka mokana ga yona wa go e fetša o le ka bogadi o se ka geno ge o ya go fetša mengwaga yela ka moka o le ka bogadi o wa go fetša mengwaga buang ka bogadi e le gore wena morero wa gago ke gore wa go thuba bogadi ba gago ke bue ke sole tate ke sho theeditše radio nna ke ngwana go yena re bereka mmereko wa go swana nna le yena ntwa mathomo yena o bereka mmereko wa kereke ene mmereko wa kereke o buša ke bebele ene go o buša ke bebele e re mohlatlhi wa modimo wa tlong go moroma ke wa sa kwateng o tlo tlatla batho jwang o kwatetše mmago o kwatetše modimo wa gago o ka se rapele modimo o palela ke gore o dule fase o bolele le mmago na ge batho ba etla go yena ka mokana ga bona ba ne le mathata a go etša a wa tsa moruta rena batho ba go alafa batho re kgona go fodiša ke molwetši wa tlileng go nna gobane o kgona go tla ka the same problem ye nna ke neng le yona ene go the same problem ye nna ke neng le yona ke swanetše ke fe molwetši o ke solution gabotse go sa kgathale gore nna le mama re alo goba go riagalang ene go solution ye ke mofang yona ke kwešiša gore le nna ke santše ke be ke tšea se sengwe godimo ga taba e ke mofa go yona bomakoti ba e dira ntho eo ba ja bommatswale ba sa ja ba di reka dinama mmatswale a se ne šebo ba buja borotho mmatswale a enwa tee ka magogo ngwana o mongwe le o mongwe moruta o swanetše gore a protecte mmage ge o ka dumelela gore batho ba bapale ka mmago o fa batho tšhantsa gore ba itirele boithatelo godimo ga mmago ene ke nyaka go lemoša malome taba ye nngwe ya gore o hlatla batho re live mo Facebook kuku ba mo tseba batho ene ge ba mo tseba o ka bona melaetša ye batho ba engwalang ya go kwiša bohloko ba bangwe ba ileng gore ke ba alafiwang ke malome ba ne le mathata go swana le a maele a ba fang ona yena sa practice ka gae e thoma go ba mathata gona mo ntho nngwe moroka e batho ba lokelang ke go ka e lebelela go ba go ihlokomedišiša mo leetong la bophelo ke dumela gore motswadi o mongwe le o mongwe ke puku baneng ba gagwe ke puku setšhabeng o dira mmago o lebetše gore le wena o motswadi
o dira motswadi mmatswalago o lebetse re wena o na le bana shiba kana o ba fa eng ene o bana nto ngwe le ngona ne morota bana motswadi o gona go ruta bana gore ba bele letlhoyo yeah a lebetse gore ba ka hloya mmage ge mmage a ka hlokofala bana ba le ba sana le letlhoyo le ya kae a ba tsebe gore bo le berekisha kae ke lona le hloelela le tlo boa le tlo hloya wena o ba rutileng gore le hloyo le gona motho o gona go phela ka lona ge bana ba sa dumedishi kokwa bona bana ba sa dumedishi mmago gore ba sa fe koko dijo bana ba sa tsebe gore koko o fiwa metsa go hlapa matsogo koko o išetšwa dijo koko o tsoga furugu wa go tsošetšwa ka kamoreng ya robetseng ka go yona o bapala ka kotsi morota re ka no ba bana morota ne tate mogong ke motho mogolo ke kuša re ka mogo ke mokweleng ke motho mogolo mara fela mogekolo a ka se tloge ga a ya tla mo a tlalla a sa tsebe ntwa elelelang ke ntwa mathomo e leng gore jwale ka ge re le batlhatlhi koko a ka se tloge ga e bošego bo a re ke a loiwa wankwa morota a re ke a loiwa a re ke tshwenya ke badimo o re ke tshwenya ke ngwana ene mogekolo wa motho editše moroka o rata ngwana gage too much o rata ngwana gage ka kudu le ka gare ga ditiragalo tše ka moka di diregang o re ngwanaka a o kwa kere ana ka re ga ke fitlha ka kwa police station ka mogo ke be ke morata ka ona le gone o tswile ka mogare ga pelo yaka ene a re ga ke fitlha ka kwa police station maphodisa ba ye ba ilo montšha ka gare ga ngwakwaka a ilo dula go na le ngwakwana a juang ka mola ka morana tšane seketšenyane a ilo koko bana ka mola ka setla ga pelo ga a le ka mola ka re kotse o tlo tla te tshola ka mmitša a boa ka mola ngakong a tsena ka fala a buša phatlhwana tša gagwe a dula ka mola ya ke re kotse go ngwa pelo ya gago o tlo tla te tshola a seng ka te tshola mogolwana na bolabola lentšu le lengwe mogolo ya re a ngwane ga a tšea batho ba ba berekela ka moga mmane a ye mongwe a na direga se sengwe o tla botša mang ka gore ga a bolabodiše mmago ga na direga se sengwe ka moka gore batho a batho ke batho a direga se sengwe a o lo botša mang ka gore le bona ga ba bolediše wa bana rena koko nna ke mo kgopetše ka re ke kgopela gore o tle a re taba ye re tla e bolela ka selapa gone dilo tše dingwe o kgona go kwešiša gore batho ba lapa ba ka se di kgone ene ntongwe e leng gona morota ke ratang go e bolela ge e le gore koko o swariwa so koko a dule lapeng la ngwana gage kgose re tlo gapeletša koko go ya go tsena ka kua gare ga lapa lela le e leng gore ga a boledišwe le e leng gore go ne khitšitše pedi le e leng gore ka gare ga lapa lela bana ba bolediše mokgekolo ge mokgekolo a ka lela itaile ke stroke bošego o thuša ke mang ke o mogolo gape koko ene bolwetse bo tla nako nngwe le nngwe ene go ne bolwetse ba go swara batho ba bagolo ba go latlhegela ke mogopolo e se taba gore ba re motho o loilwe malwetse ya go swana le yao ga ka tla koko a ne a nnoši ka kua gare ga lapa goba a lala a sa tletše ke lehlatšo o tlo thuša ke mang because makoti o ba a swanetše a mothuši a mothuši ngwaka ka o swele a le gona na mošimanyaneo ngwakola ga o eswa lentso le fa o tswa mo goe o botša ngwana gae o re boitumele tšea nyane le re keng matubula le letswai o gaše ka moo ka moreng ya ga mamma ka moo ka moreng na re be re ke thapa se dithapa se ga tshuba dithapo ka moo a ke tsegola se se tshubilego ka moo keng ke ga go e tla bona ba baya ba reka pente ba re mana ga re fotlwa re pentile boto le batlile ba le pentile a le gona a senka e tswa ka mola a tla botša mogolwane gore a gore nna ke tla ba ke tabaše a senka ke kgopela go botšiša mo koko ke eng se se botse se makoti a ileng a go direla sona nna se ka direla se a gona next ya ntetetsego sona ke nna ke be ke ba fepa go ka tšhaleta ka ya pay
jwale ga ba tlo thoma ba maka tirelo tseo tsa bona batho ba tlo ba fa ditšhalete ba pake ba nago le go tša go ja ba ba sa ikesele ba ba ijana ena mošemanyana a ba iya nna alright o godišitše ke nna ke mo išitše komeng mo išitše sekolong o feditše 10 go sena bothata fela ga a šetše a tšere makoti o a thoma wa bajwa ditaba le ka botša ke ena a tlo go le thuša ka taba tša monne o gore a na reng re ka kgona go founela o mongwe a seng gona wa boraro go hlatsela taba ya sello se sa koko ya wa bona sello sa mokgekolo ke morutane ya se kwiša bohloko ka kudu ene ka nako nngwe ge ba re mmagone bothata o re wolla ka wena ya moruta o ye go kwa gore na sello se mokgekolo a llang ka sona ke eng o ka se nyake gore o le ngwana wa ka gae di loke ka tsela ye wena o nyakang ka yona ge mmago a re ke nyaka thušo e tla go kwa gore thušo ye mme a reng o e nyaka go lena ke eng ka gore gone jwale wa bona go ya le ka mokgosi ya mo seleng ka gona moruta sello sa mokgekolo a go kgonagale gore o ka se ignore a go kgonagale ke thomosola le gore mohlho mongwe morwa a ikano ba ile tsela ye nngwe ya go ba fela ba re go na le go taka ga a šalane gore re tla e rarolla ka selapa a kere ba tlile ga ka ga ba sa e rarolle ka tšatši leo wa ba itse ka gore ba itse kgopela tshwarelo go mmago a re gona gae ke tlo ikgopela tshwareleo mogolwana a re kgopela tshwarelo go mmago a re gona gae ke tlo ikgopela ka re ga o swa ba ntumediša wa mpola bodiša nka se ka go tshwarela ga jwale koko makoti o gona morwa o gona o rata ge ba ka dira eng ge ba ka go kgopela tshwarelo wa phela le bona goba o rata ge go ka diragala eng na ke sa ba tsoma mo jarateng yaka a ke sa ba tsoma a o sa ba nyaka o kwele ke kwele ga ya hlake o tlo re ga hlakile a tla ntse ba gore ke nna mmago alright thobela le kae thobela le re swarele re le founela re le mo radiong ya SK ke ne le ntate moruta ke na le koko ka fa koko la sello se segolo re le ka go nyaka go netefatša gore ke theresho ditaba tše koko a di bolelang gobane re na le borakgadi ba babedi ba ba sekenang taba ya koko wa le ke no re ke nyaka o motee wa monna o e leng gore a ka leka gore botša se sengwe story gore ke mang ga botse o e leng gore mo gongwe ne nnete ke mang o e leng gore mo gongwe a ka ba sa re botse nnete koko mmago lena wa lla mo motswadi aka dillo tše tša gage tše a llang ka ngwana wa phejane wa gage wa lesogana o a rereša wa rereša le lekile gantšhi taba e re lekile le lekile ge le le ka go bolela le yena jwale ka ge e le ngwana ka gae o reng yena mogalabu wa ga borena re lo reng ka re ge motho a sa fetoge kore o ira gore ga fetoge alright re tlo bulelela megala be ke no nyaka go no nyaka go kwa fela ke tse re bolela le mangone jwale ba re le founela mang ke mang gore mo founetse abuti ko abuti mogolo one alright yeah ba ile re founela abuti mogolo ke mabilu ne alright re a leboga abuti mogolo a re lekeng go e seka-seka re boneng gore e ka re iša kae thobela thank you bagešo koko taba ye e thieleditše ke basadi le banna e thieleditše ke boabuti e thieleditše ke bosesi kua gae e thieleditše ke batho ba e leng gore ba dila ka mathata go swana le ya ke rata gore morotang ke a e bulela gannyane
nke re kwa maele go tloga gae gore re swanetse re dire eng ka seemo se ka gore o swanetse o kry-e thuso ba gona ba profeta le gona ba ramolao le gona baruti re thušeng hle mo godimo ga taba ye a re bone ke fa dumela Skid FM SKFM SKFM le gona SKFM re lo tšitše morago ka re ke tlo ba ka go fa yona ka mothoko eno a itle ke e tlo ba e šohlela ka mothoko go ene yeah all right Thobela le kae re gona ke ntate Choma ka ga Masemola tabashi tabe ke ngala ga ikela mara magoti man o thata ke makoti bo magoti man na bontseng se se laloka mara wele nde maga ja mogala boki o ria makuku ka gago mola a tshela molao wa treke ga gumele dia ke twa matho a sonto na be kuno mo khakule go kgonega ka re swa tro wa pala monno ba re ke golla le yena wa pala e tla bia tsena ke ba greke a direng gore feletse tsene ke ba greke go gone nako nngwe a kere branch house ya greke ya gago a ishe solo ke sa re gore le nna le ka no mothuša endane mara stepe se sengwe ka re swa ke monno le a mmitša gore le ke le boledisang le yena le go gore ke ga nong ja gore wa gana shuo a e branch ya greke a sa thushiwe e kota sense ka podingwa le kwa muri ya bua a ba dumele diagelo o rile diagelo ka lapeng a boledise mogekolo a re selo ka mo o thusha batho ba ngwena pelo ga gore e le mabora e se ya loka kula ga botse mtlompegi ka gore go ra go thusha batho gape gore go le ntate more le fudile re bua wa mo gore ke motho wa batho motho le thabo go no ga batho maele wale o wa ano go ba le pelo ama ya gago ya mokuta go motho mokuta mola ka mare ke thusha batho le re ba re thusha batho a re ka mogodi ya go ka ke ga ga se tšole nna ke lengwe ke lengwe mara ke tšwa di ya go tšwa a se di o tšele gore santse gore ke motho wa go thusha batho ke moetapele wa setšhaba jale mara probleme moki o no tle re no rarela makoti o ne mokgwa makoti ke be ke tšeditše lenano le lengwe a loba ge mogekolo a re bana ba ile noga lešakeng ba hwetša khuru e bofile o bana ba le mogekolo ga ya gona o ka re o ke ya gore se sengwe ke kola re o mo o ile tlogela nto ke ya ka ke makuti ke moragwe wa bona gore go ne mogwang go ne mogwa re ka no sola monnoki gape le rena re no re le so kry le dingaka ba no re tiribolla ke ga botse fela ke bolela lentšu le lengwe ke re pa ke kgona go bitswa di-radiong le nna go na le sello se se nnyakang nka se gane go ya ke swanetse go ya go kwa sebiletswa gore ke eng ene ge ke le moremi ke ne phoso ke swanetse ke kgalemiwe gomme ke bontšhe tsela gore no ngwana ka tsela yeo e swereng a se yona tšea ye tsela e tla ba yona gape wa tseba re mogokolo ka mogoko gore pelo ga gago e bohloko ya mo ka gore ka kudu entane monno ke a mollela ka gore mogekolo a se ka sepela pele ga gagwe ka pelo e bohlokong ka gore a e bophelo bo tlo hlakahlakana wa tseba gona ke fela ke tiputiša nto nngwe tate mogolo ke re makoti ga yena a hlakelela ditaba tše di le so ge go ka robala ngwana o wa koko makoti o dira eng ka taba ya ngwana o wa koko o se emela seemo se se tlong go ba gona sa family ye gona o tlo šela a phela ka magare ga lapa kore gona mo ke tiputiša gore na go diragalang moo gore ge ke kwa ka mogoki ge ko kwa re ngwana o moragwe o tlile a hlokofala ga a hlokofetse ka mogola go ra gore bothata bo thomile gona mo
makotu ile gora gore o mma o ke ena bola ile go ngwana ka e ke itshedi tse ka re le go thoma malo ke ke tshedi gora na tile le hloela thoma gona mo le gore mo gona le gore na ka se gora no phatala ja straight man mo gona monno o ne ka mo go ba mo phasamisitse a re lebogeng re ke go lebogile kudu mogala ba gesho thank you 071 333 re go topela na re kwe maile ya gago dumela Good FM re gona le kae thobela ya bua mosadi o ne le batswadi ge ke kwa koko o re o ile ya go bolela le motswadi ya gage a setle o re go atla ngwanabo a re ga a fitla koko o re botsišitše ngwanabo gore wae ke bitša motswadi ya gago a satle ngwanabo a re ga a fetola koko a re koko o ka se palele ke bana ile ba gago ba bolediše go ra gore mokgekolola go ya le ka mantšwa o ngwana wa gage a tlileng go etela ngwanabo go ra gore ba tseba gore mokgekolo mmaka a ka setle koko a lokiše taba tša lapa la gage hlakiša motswadi ka lapeng la gage ba mo tšwele motse gona mo wa tseba gaetšedi ke ipotšhelo tše ntšhi se seaka ka lebaka la gore wa bona bophelo bo tseba ke modimo a bo tsebe ke motho ge modimo wa ka mogopola pele wena ngwetši le bana ba mokgala bo nna le ka kgona go tla go phela ka molapeng la koko le bana ba gago le ija dijo tša lena thoko koko a ija tša gage thoko gape go tlo ra re ge mokgalabo ge modimo ga ka mogopola mokgalabo le yena ka bo yena a tsebe gore bana ba gage ba tlo tswa ka gae ka gore boragadi ba tlo moraka ka lebaka la gore ba ka se dumele mma go bona a tlaišwa go swana le yena a ka se dumele mma ga a tlaišiwe thui jale re botse mama a dire eng gore ba feletse ba motsotse motse ke le kwele mama re ya go leboga thobela ka kae sk le kae ka kgašo re a leboga le kae a wa ra tamiša mane e tabe ke thata man wa tseba nna ke re ke lebeletše ke le mmago mojila monne o tšhaba mosadi ele o mo tšhaba a sa le gabotse nne o tšhaba mosadi e a kere wa bona ba re ba boleišana nae babuti ba gago fogo molete na ke ngisaile go se fetola ka re ba tlo mo kuša bohloko monne o tšhaba mosadi e o motšhaba jwa mma go modila ile yena a molatileng a mmotse taba tša marato o tšhaba mo go yena gante morota wa motšhaba basadi ba ba tia o pherekantše le ngwane le monne gore a kwe ka yena gore nke kwa enku ka gore na tepotse mosadi ga e le wene e le mmago ba moria ka mokgo ka re mogokola modimo wa gore o thore le bopi ke re tsamalotse a bopi ke a lema kore wa tsa makoti a ga botse nne ba direng mmagodila wa tseba nna ke ra ba fobija banna ba kgoro ba bikele le banna ba gabo ba go monyala ko gore e ya kgoro e padile ene banna ba go ya go monyala koko ra ke tsebo re o tswa go nyala ke mang a wa gona ga fo sepele wa tsa koko ga fo ya mapodisa nga re mapodisa tla le nna moleng ka gare ga lapa ditaba tša ka šidi ba bona ga ba fo sepela koko to fo tswa jutse le bana ba ba gago tlogolo tše di morata o tša barodiele barwae gape ka mokgwa ke mathata ka gare ga lapa potwana tše pedi ka gare ga lapa ga a ba rela re selo o bolela le bona gabotse o fule petogana ngwetše a gabotse o nyako o ja potwana tša wa nnoši ke sejato
wa tsa re ke nna go ya ka nna ke ga ba fosepela ba e mokhukhua ba go thaka tša bona kwa mekhukhu kule ke re na go modira thank you ka mamone ba dumele Scoot FM re lo tshitse thobela le kae ntate Morota ke rena ba no re ka go lena hle nna ka mokgwa ke bonang ka gona ke be ke gopela ka Moremi gore a ba thusi jwang ka go ba phekola ka mo le ka mo a bone gore bothata e ka ba e le eng then a buise poelano magareng ga bona ka moka ka gore yaanong ge e tlo tswela pele e ya kwa yo rarele yo tsena ko teleng wa tseba bothata bokae pa bothata ke lebaka la gore re biditše morwa wa koko o e leng gore koko lla ka yena o re yena a ka se tle mo taba tša gage di tla lokiša ke bakgalabe ba kgoro ke tse o ka biletša bakgalabe ba kgoro gore ba tla ba lokiše gore wena o tshwenya mamago na and then gore le ge e le gore koko o tlo o kry-a seporofeto ke tse ge e le gore re santse re ya go bereka lapa le lefe mola e le gore ka malalapeng go tswile diripa tše pedi le gona re hlompha seo e lego gore yena o thuša batho ka sona ka gae ke sa nyake go gata ka se modimo wa mo file go sona goba dineo tša batho ba bangwe so ge nkebe e le gore o dumetše go tla mo ke ne nneta gore se sengwe nkebe re se rarolotše amen ya kwagala awa gona re ke theoga le ka mogolo ke a go leboga Scoot FM dumela Hlabura Mroshadi le kae ma ke rena ba no re ka go lena hle bona Hlabura wa tseba dilo tše ka moka e no ba go no dia go no rarela tla go botse Hlabura mogekolo wa modimo o hlakela lehua mo kwa gore o hlakela lehu ka lapeng la gago hlakela lehu ba rutši ka moga gago Hlabura ba go laola ka lapeng la gago go ruele ka mokgongwanyana ke yena bona ke banna le basadi ka ga gagwe gape wa tsere keng wa tsere betši ba go ne le betši ba bangwe e se go betši ka moka nne go ne le betši ba bangwe motho o tsweletša semmelo sa bophelo bja ka gabo ka malapeng a batho ke moka lethomo mmala go raoa gape ye ga a hlamega le lapa la gabo ga la tswalega ene ge motho a šala a tlaiša matswalagwe ka mokgo yeo ebile go ba sa tsebe gore o tlo nyala ke mang go ra gore le ka gabo ba motšhaba a ke re wa bone Hlabirwa matšatši a batho ba gere malemela le batsame ba golela dilo tše ba sa tsebeng gore ge di godile ka mo malapeng a bo bona goba malapeng a bona di tlo riang mohlomongwe monne go no rarela ba re ka mmitša gore tla mono re ke re boledišane a gana o tseba tša bogoi wa gagwe go dirwe eng Mroshadi go dirwe eng awa nna wa tsa re ke re mogekolo wa modimo ga no ya maphodiseng a tsene kwa a se ka a dumela ba re mogekolo boela gae a kgopele gore ba tle le yena ba be ba ba ntšhe ka gore ge ba ka ba tlogela ba tlo šala ba ganela a kere Hlabirwa ka lapeng ga o te bona gore o godile o ya thakeng tša gago megoleng tsa mo go tša thaka tša gago kua megoleng o hlakele thaka tša gago ka gore bona ba competitioneng ya go tlaiša mogekole ba be competitioneng kua ka e le gore ba neye maatla ba rie mosako ba hlwe ba elwa motsegaro ka moka kula gabotse Mroshadi ka gore bona gore a bane bophelo kula gabotse Mroshadi gape go bohloko Hlabirwa go bohloko go aga lapa o tlo tlaišega ka gare ga lapa la gago o tlaiša ke motho a tswago ka ga mmagwe ene mmagwe ka nako o dutse modula o nambile maoto o eketlile ene go ne le batswadi ba bang Hlabirwa ka pase gore batswadi ba kgarebe ga ba tsebe goba ga ba bone gore o tlaiša mogekolo ba bona ebile ba tseba gore mogekolo wa modimo wa tlaišega ba gomoletšeng ba letetšeng gore a robale ene a ka go botse Hlabirwa ge mogekolo a ka ba robala mogala yue ba tlo moraka ka mogagabo a tla kwa bohloko lapa leo a isa dilo ba ka gabo kula gabotse Mroshadi e ruta banna ba bantši gore nke le ithuteng go hlompha batswadi ba lena
ene nto go sha botlhoko banna ka moka ba santse go itse ba gore basadi ba ga se basadi ka moka ba rata go banna ba bona bao ba itse go ba boledišitše awa basadi ba nyake selo mo banneng ba nyaka thoto tša banna ba ge mokgekolo wa modimo a ka robala monne ba tlo tšhala ba maraka ba tlo wina everything ka mo lapeng lewe yena e tlo ba hopo o tlo tsamaya phaphara ka lenagekwe ko bušeletše gape a se basadi ka moka ba ratang banna ba banyetšeng ke tekwa ka tsele tše pedi ebile ke a tekwa ga se basadi ka moka ba ratago banna bao ba banyetšego o tlonkwe motho ešo ba lebeletše dipotla tša banna ba lebeletše dithoto tša banna ba wankwa kere ba lebeletše ditšhalete tša meberekong tša banna ba tla ko go botse a bona mabitla go tlala mo nageng a mantši ya ona a hlotše ke motho wa mosadi mabitla a go tlala mga banna a mantši a hlotše ke motho wa mosadi ka re banna ba le bona ge ba tsame ba kokota motho bona o bona kgwedi se a fela gore mo ke a hlaka rutše bona a re ruteng banna gore go rutše o bona gore mo go a fiša o sa tlo thoma go swa ka gore go ka ba letela go swa o tlo hlaka ene bohloko jwa gore monna a tlaišege ke jwa gore la mathomo banna ba bantši ga ba sa kwana le di-family tša bona ka kore o hwetša nna ke le mosadi wa mpherea o nkhwetša ke phela le bana bešo ke phela le batswadi ba ka mara ge ke no thomo o dula le wene o šetse o nkalokanetše gore le family ešo ke se ka hlwe ke e tseba wa bona gona mowe mamataba ya gore monna a bona phoso tša mmage a di tšea a di botše makoti le yena a hlakelele ge monna a ilwa le mmage ga ke eme le yona taba eo gomme tla ko go botse o tlo nkwe ka tsebe tše pedi batho ba le ge ba botša basadi ba bona ditaba tša ka gabo bona ga ba itire batho ba ga se ka bomo ba gapeletšega gore ba no bolela dilo tše di sa kgonagalego ga ba itire a gona mosadi a ka re go a belege ngwana a ithwele kgwedi tše senyane o le monna wa tla no dumela gore motho wa bapale ka mmago a go dišitše lefase wa tseba re go kwile morošadi maro ka ifoma mone mokona mesi thank you mama thank you e kwagala gabotse thobela Squid FM ba ga morota a ya teng le kae ba ga morota ke kgotse le kae ra di kwa tabatse tabatse di šita phahla wa hlola morota ao banna gore go na le mo ke sa feteng ga botse motho ga morota ke thata e tla bona ya lebaka shili le ge ka baka steneng se ste go ba ntlotše pedi ke tsege nna ke le monna ke ja divoroso ka tuela ba shiba ka cabbage mme wa ka shiba ka cabbage go ba khutšweditše bogobe ka sukiri ka meetse gona mo banna go tla ba bose kae go motswadi bana gape bana ba bona ba baneng le bona ba ka kwa bose bana ba bona ba sa ba bolediši goba ba ka kwa bose ge bana ba bona ba ka tswa ba apea pitša tše dinkua bona ba apea dipitša tše dinkua a se ya ikwa tabale re fe maele ye nngwe taba shi ke question je ke sa kwišišego ga botsana ke nyako tloga ke feta ga botse moo ba re ba nyetše e upša go tsebe gore ke bomang ba tlo go nyala e a kgonega gabotse e kgonega ka mokgwa mohuta mohlompe gone bjale ga geno ke fa mohlala ke Jane Fess o berekela Rustenburg o kgone go roma ba šomišane ka wene kwa Rustenburg gore ba go nyalele mosadi a o itsebe taba eo re bolela ka taba mo sekhukhune aga gona mo ga sekhukhune mara ke re bolela ditiragalo ka lebaka la nako tate mogolo koko ba tswa go nyala mosadi ba sa mmotse kore mosadi o ba no nyaka batho ba go menyala ka lapeng la koko a sa tsebe
okay ya re gopela maele gore koko re ka bereka jwang ka seemo sa le mo go sona ntšha ngwana o ya komeng ke le gona ka moo ba mo tšea ba mo iša ga gabo bona ga gabo mosadi e ba ile mmolotša bile wa loga o tla mo ke le gona moo ba apea tša go ja ka fala ngwakong wa ka ba biditše tlhomi tša bona ba apea ke le gona moo ge e tlo šala e ba ka mokgokwe koko le ile la dula fase ya mhlompegi re tlo gopela go feta ka go ka re tše dintšhi di tlhalositšwe kwa morago mongwe thobela le kae ka sk age thobela ya eh 8,000 rand 4,000 go swanetše go diregeng ntatempafodi nnabe kere ga banane ba arogane nnoga ga tso ka mo e ka re ke mothile mmare ka na le matšatši tsela ya go tšwa ka moo ke efeng ankere kokore ile ya police station a fitlha kwa ba re no ba mo direla protection order a tla buela la ra wano motlogetsa dikatsa le yena mmulela maa la ba tlhalosetsa gore gape jela bobuetse motsomile ka rogane le go pala ya moga kwele ga botseng tatempafodi le ke mejale kere ge a ka tloa ka moo o tla buela ditlhalosetso tsa gage re le kwele ka sk thobela age le kae ka kgafo ke rena bano re ka kwa go lena tlhe mogopolo ba setse re bothakgama gane a go kgone go gore a ntšhe ngwetsi ka molateng ena le morwai ba bage ka ga bona re bantšhe jwang mago malata re bantšhe jwang re fentsela go bantšha tlhe protection order okay ba sepele ka maphodisa ba sepele ba bage ka ga bona mogekolo a šale le ngwane ya monyakago ka molateng le kwele ga botse awa ka motlhako mama ya leboa thank you ya Skud FM dumela makgetlaneng ke re dantane ga mampa ntate makgetlaneng ka mšhara gore na ka mo thobela le kae ntate makgetlaneng tharollo sheke ya mofelelo o ka re la ile ba le fedile kubiwa gona le re bui a ke nageng ya kgoši goba ke nageng ya masepala ke naga kgoši koko ya kgoši ka mokgokele kwa ba kgomana ba mošate le kgoši ba re ke sello se le ka mokgokgoro ngwe tla ka mokgo ere a utši ka gare ga rena ba re ba mošate ba reng ka taba ye koko o ja nabo ba mošate a ke batametšeng tate makgetlaneng koko le re go ria jwang o ja nabo jwang o ja nabo ka gore a o kwa kry-a kere kana ena re ga aga ka mo kere go wena kry-a kere sa age ka mo tlogela felo mo wa tloga a ya ka kwa mošate ba ngwalela lengwalo ba re ke bitse bana ba ka mokana ga bona re tle ka mošate morwa ke re go mabilo a re ka mošate ga o ye mokgekolo a swa ba bolaya motho bao ba mošate ga ba ile gore ba tsebe o agiša ga ba tle ka mo ba tle ba re agiša ka gore ke kgale re tšea monyanna rena re mme ya mo re re gongwe o tlo re ekwa a sa re ekwe thobela ngaka moremi ke ya mokotla a rarela kgole dikgoši
go ne molao o swereng fasele ka mokana ga lona o buša nna le wena le dikgoši thobela dikgoši go ne mo di bušwantse di bušwa ke kgoši e nngwe ke mafelelo mo ena ka se gole ge e le gore matšatši a ka gore magoši a mangwe e seng ka moka le šedi ba buša ke mošwa bodikela mara a ka e phala bokgekolo le ba ba re phetseng bana ba gagwe ba nyake maele go boramolao ba fete ona maphodisa ka legare ga a bakwe ba ye ka polokwane ge re polokwane ga e bakwe ba ye ka pretoria go national ba ke ya ba botša go national officing ya president ba ditaba tša re tšhidi di a re palela di ka se pale ba solte go ntšha serolorolo se ka moga bona ke serolorolo ke se botša serolorolo a se a tswalega ngwaneo le ka ga bo a fetse gore ba re eng mogalabi o fela ba mo širile ke kwa ga ke nyako go bolela ka dikereke le sekela re ke tlisa sebilele ka maina ga ka no fihla kerekeng yeo le yona kereke kwa lefele gore le ya kerekeng e tla palelwa ga o ke kgoši ke motho nke ka ba ke re matsapa go ngwalla a e ka mmusong wa bodikela go maphodisa re motho foke tsa le montšheng ka mogaka nna ke re a tswe ka mo motseng o ke le kgošišo ba le ena e botha ka potonyete le ena a ke kgone go kwešiša mara ga ka disa pretoria mafelelong re le kole gabotseng tate magetlane le re ba mmašadi ba dirang thank you thobela le kae thobela age le kae papa re go le kae o bona le tsokwana ka mo boteng papa mhlomphegi batho ba bolela le bona mo ke mane ba bolela le nna ke mamao yes yeah re na le yes ka bana mo ba re go tlonya nna go tlonya la wena yes yeah wala ga botwa monno jale meshu wa hlaka ntate Thukwana ntate bona mo ga gona la ba buana mo gae bo mo ge go te mane go ba nyela batho ka fela bo re le bana ba mo anya go re mamela yes it's very disturbing because you go di mo ga go and ra tsebe a se ba le botsa gore ba tla mo Musonto wo no tsori kingine ka ba jedi nya ga rena re le ba Thokwana because no go go tsela ga bo tsori ke go wala ka ma ga bangata gore ba nyena ba ga totwa control ga bana le malapa bona ema pele re ya mo re ga ka ba e re bana le malapa bona a ke kwishishe ntate Thokwana taba ye mogekolo ya llago ka yona mohlomong le lena le setšago le lla ka taolo ya dikgaetšedi tša lena ka gare ga lapa ga se nka la dula fase bjale ka lapa la e boledišana taba e papa re butse fase a galema gore mogekolo le monno ka mo ke one le go ba lapa le ya rena re ga ka go eta ga ka ba e okay we understand well problem mogekolo ke mane o go banyana ba ga go a ke gane ke be ke sa hloke gore mohlomongwe ba bang ba bitse ka mogole ba bitsang ka gona mohlomphegi a re no re di kgaetšedi re lebelele taba ya gore go no le batho ba babedi ga gona kwano magareng ga morwa le mma jale lena le dutse fase la dira eng ka go hloka kwano phapanong ya bona le fitlheletse eng go direga eng kgoši yaka mosonto re dutse fase a mohlomphegi ke ile wena magamantši ba re mogekolo bitšaban a ke arabeng tabe ya gago motho e ke bagolwane ba gago baka bagolwane ba gago baka babedi ye mogolo ke re be re mfounetse go ntate Thukwane o sa le gona o ka re o tšere ke network ntate Thukwane wa tseba ke duma re buše yena kore ke duma re buše yena e re ke dire so ke duma re buše ke duma re buše yena ke mo gongwe e ka ba yena wo
Thobela a tle godimo moroka ke lokishana le yona mo Thobela le kae re gona ke gopela go busha mogala bola a tswile mo wa ga thokwane ke gopela go musha magageshu ke a gopela ke tlo bua mo go lena School FM e ka ba wo SKFM o ga ra siena le Thobela o buile ntate Thokwane ya iswa ke buile papa ke buile ntate fase ya ke fase le bona ka bua le bona o twa tsuri mogala wo ke ne le mogala ba ka molapeng santse re wena le ga le di fela le ka babedi botata gore mogegolwe o re na nya ke ngweji ba ntwe ngweji o rata ke mama mogala wa geso mogegolo o re ga anya ke ngweji yes o ra nya ke ngweji o se re o na le morwago wa go mogepela ro sentse ra nya la mang wa tseba ntate Thokwane ke leboga gore o thieditse lenanego le ba go botsa wa founa ke ya mathomo e ke lebogang ene o re fa story se sengwe se re ben re sa tsebe ene go story se o re fang sona ke nyaka dikgaitse di shiba bona mo batakarabele mogala bo ga Thokwane walla o re le laola ka gae a go kgonega gore nka e ka laola ka gae ke na la gaka le riang ka gae e kgopishang bagalabe ba nekes kgaitsedi ya ka mabane mphounetse a re why we isha tabe di-social medieng e bona ke setšhaba ka moka ka re rena re nyaka thušo re nyaka gore re be bana ba motswadi ka moka re kopane go sana le mathomong ge re be re ba bana gone jalo se rena re se nyakang re nyaka gore re tle re kopane a re while ba sa bitse ba le ka re ba be ba kgopetse re ile kopana le bona ka moswane la boraro re kgone go dula fase re boledišaneng ka tabe ya ka kwa lapeng gore ko se ga go le ka mokgo go tlo direga jwang na a re awa wa o ka iša diso ka re na ka iša di-social media a re gane monne o išitse go mokgeko le go wena a se ngaka na a ka tlago a fo o tla bere ka re ga go kgonege nna ke na tšhalete ke na tšhalete tšeo nka tlago ra bitša monne o a tla bereka ka mo lapeng se rena re se nyakang re ile go baga Moremi Foundation ka baka la gore e thuša batho mahala gore e kgone o tla le rena e tlo re thuša ka mo lapeng and ntate Moremi ke ngwetše le nna ka malapeng a mang ke tlhokometse ratswala ke o baduitše ka kudu a ka motšea kwa ga gage a se nna ngwetše mafelelo ka motšea ga gage kwa gae ka baka la gore go se motho ga gago a tla dula le nna a ba tla tlogela ka masogong wa ka mmotšiša ka re mara ga botse nna kore dilo tša mašata tša beng a ke wane tsone ntho ke nyakang ke nyaka kgotso ka kwa lapeng la motswadi a re tsene mo ntate Thokwane kukushu nna wa tseba tše dintšhi ke a di kwa motswadi aka ne nna se sempa bang ke mmeshu mme o palla ke go dula ka gae a wa motlhompedi a re go share mo before o ga tswela pele mo ga go la palla go dula ka gae tsole mo motlhompedi ya botata problem wa bona sa tsedi go 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 tsona o tlo di jaga mo go le ga na ke go jaga ka tsona ga bana ke jaga go age kana a go go la a ra ke motho ka lapeng a ra ka ke motho ke motho because aba morakile nka ba mpoditse nna ke tswa ra ema pele mhlompedi ema pele gore batho ba a ba boledišane ka gare ga lapo wa itseba yona motšišeng gore ba boledišane wa itseba yona mogekolo a ba bolediše le bona ba ke a botšiše ke re gore ga ba boledišane wa itseba yona ke go botša botse kere ka go fela bona ba boledišane ke ra gore ke tloga ke rialo mhlompe ke re gore ga ba boledišane le a itseba taba yona ke ntshonyela go tharolo ene na le dikgoro go ga gore na le mošate gona mohlompe a ke go botšiše mmotšiše gore a ga ile o nyala bagolwane ba gago ba le kae ga ba ile o nyala kwa o ya kwa ga malene mmago a ba le kae bagolwane ba gago ba le kae ga bile o lo nyala wene kwa ga go lo nyala wene kwa a bagolwane ba gago ba le kae a ba tseba ga o lo nyala kwa ka gore gona bua le bona ba botšiša ba re a ya tso go nyala ke mang ka gore
la mathomo re ntšhitše 4,000 re ilo kgopela ngwetši e gore a tla re ga dutse ka molapeng e gobane re ntšhitše 4,000 re išitše kwa ga malele a le kgono ga ilo nyala wene ga o lo nyalela yeo monyanana gago a bagolwane ba gago ba ba le gona le nna ke be ke le gona mofetšhantse koko a kgone go fetola magogo nna ke tlile ga ke tswa ga otenga go tswa le wona ka tšatši la modiro o re tumeletše ka tšatši la modiro sa tate o re tumeletše ga ke tswa go founela gore one o ile tokteng o ile o swere ke tlhogo a ke tego jakile ke besana le gore wena wa re tšhabela wa re tumelela alright Matlaweng tlogela go bolela maaka ga le ilo nyala mokgekolo o feditše 3 months a le kwa go nna e sala e tla kwa go nna ka June ya re July ya re August a bajwa ankere ge ba šala bo mamogolo ba ilo inela mahea ka kwa gae mokgekolo ba ile kgala le kwa go nna tlogela go bolela maaka mo se a le moyeng tlogela go bolela maaka mo se a le moyeng nna ke be ke le wona mokgekolo ke na le wena o na le yena ka bona Matlaweng ke shogo njwale ga o tlo founa o founetse ke Jacob a re mo SA wangwa tlogela go bolela maaka mo se a le moyeng batho ba go thaeditše mogekolo re ke no reng ganyane ke a kgopela ntate Thokwane tabashi e tlile fa tšhakere nna re batho ba re thuša go batho re swana le ngwana wa koko wa leng ka gae abuti ya rena wa thuša go batho ba folago a ke kgahle ke seemo se se le go gona taba ye ya makgekolo ka mokgo a bolelang ka gona yena a re botšago ka gona o re yena ka gare ga lapa la gage o phela boima go bolela yena jwale alright a re kwa lena le a tseba gore wa ya phela boima kere alright go ntwa le nto re nyaka mo re nyaka tharollo ya ditaba mapele prof ke botšhe ntate Thokwane a le tsebe gore mogekolo o phela boima ka re ga lapa la gagwe okay ke a feta gape wena o a tseba gore batho ba ga ba boledišane ka re ga lapa kere mola ebile o bua ntate Thokwane le bontšha ga botse gore lena a le tsebe mogekolo a phela boima ka re ga lapa la bontšha gore le a tseba gore batho ba ga ba boledišane kana ge re sa boledišane ka re ga lapa le le tee ga le bone boima felo lena ga le bone bothata felo mo godimo ga taba eo a ke gane ntate Thokwane a le nkarabe magareng ga batho ba babedi bao ba sa boledišaneng ka gare ga lapa lena ga le bone bothata felo ga gona boima felo moo ntate Thokwane ke kgopela go bolela so motho ke mmago lena ene e le mmago lena ga a šala tikuka bošigo bo a etla mo radiong a no titliša ke kgopela re ka gare ga tše e leng gore mo gongwe le di bona e le diphoso go beng le taba ya go fela re gopola gore ke mme o walla ene sello sa gage ka mokgo le bolela le re le a tseba gore a ba boledišane ke sa kgale mogekolo sa mathomolla ka taba gore o kgona go hloka dijo ka gae la e tseba taba e re duma perekišano magareng ga rena le wena re arabeng mo re botšišang sa rareleng ke seo re se hlokang ba botšiša gore mogekoloe o na le go hloka dijo ka gare ga lapa le a itseba taba eo le a itseba taba eo gore ra o itsebe
gore ra o itsebe taba eo mara se tswa ndara re botse ke ana ndara re tibile le ba ba ga ke se go ratla atla go le nna tsa go se lo Matlawe a go botse wa bona tabe ya go hlwa o rarela jalo ka neane ka kgagarapane ba re ga e rarela mo motlhareng taba tšeo di bolabolago ke tšeo di boditšego ke monyanana gago le kgono ka go botsa wa tseba o go founetse o di kwele monyanana gago ga go founela tšona wa tseba gabotse gore Matlaweng Jacob ga a ise felo ka nna mosadi ya gago o tloga itse go nna ka mollomo wa gago wa go ja buswa a re go nna a re nna mmane ke mosadi ga se ngwanyana kana ka bitsa mabilo ka bitsa maeme batla ka mola batla ba botšiša taba ye mosadi a fo kgomola a dula mola Jacob a re ge gona ge ke kgopela tshwarelo gona ge mogolwana a re ga o re gona ge o kgopela tshwarelo o botsa gore o kgopela tshwarelo go mokgekuleng ka re ga o swa bampola bodiša Jacob o swa o le fele taba gago tsela mmona ye ko gone bjalo le lwago le yena ka dipolelo ye nna bjale taba ya gago e thomo re gakantšha morwa mokgekolo le wetse ditaba thwi a re ngwana bo bona wa bapalela bjalo motheeletše ye ko ga re mothaeditše o palela ko go fetola dipotšišo di fogo ba thwi aowa ke moka gwa fela ene wa tsa sa go kuša bohloko go tlaišega mmage kore ke ntwe nna nkušang bohloko ke mmage a tlaišegang ene o ka se re mmago a tlaišega wa bolela ka tsela ye mogala bo a bolelang ka gona e re ka gona ena a tsebe selo ka tlaišego ya mokgekole ge re mothaeditše ka botse ene ke yona polelela gore bolela nnete kane o theeditše ke batho taba tše di bolelago mo wa ebile nka ba se a ba tsena nna ke thaeditše ga botse ka baka la gore motswadi o tliše sello walla motswadi walla o beile statement sa ga gago tse mathomo re se kwele o tloga a bolela ga botse gore ga ke sa ba tsoma a se a ba hloya o hloile nnete fela mekgwa ya bona le ka setlatsetsene ka taba motlokwa be ke re o kwele ga botse le ka setlatsetsene ka taba ka itele le bane ke mokana e mongwe a tlabola no monne a tsene mo a re sa mokuša ga botse nne ga gona taba be ke duma gore a boe wa tseba e re ke dire so a ke dire so ya mohlomong o ka bua le ena ka ya mo gongwe nka nore ka mahlatsi ka bona re duma go bolela le morwa mokgekolong ke tlogile ke nyaka go bolela ga botse mo gongwe mo ke tšea gore makoti o tla founa thobela le kae pa ke bone o ka re ke re khathile ke network goba mo gongwe ke di-airtime o ka se tseben no airtime e fedile mpompela ya tate mogolo mme šwena le kgono mme o tlile mo nyaka thušo re leboga gore o founile le wena jwale ka morwage o mongwe bolela le mme gore a dire eng mo gongwe o ka re thušetša mme e no tšea nako ye o no re boledi le mma batho ba thieditše mo gongwe o ka re fa maele le rena gore seemo sa go swana le se ka re se ka malapeng a mantši seemo sa go swana le se then mama go šwena mo walla no mo fa maele seemo se le buala kere se nyaka rena re di-family wa bona mokgekolo o hlalositše gore o lekile ka family ya pala a leka ka batho ba mošate ya pala a ya maphodiseng ya pala o boletše ke mmotšišitše nna ke mmotšišitše ka re mošate wa tšwa a re ke a tšwa go padile ka mmotšiša ka re ka o botsoma gore a eneng a nthego o botsoma gore ke eneng o boka sekoa ba tseba ka gore ga o le mola kwa sephako ga o nyako o tla ka mola ga o tlo o tseba gore go diregang a ko go botse founelana le mogolo wa go mabili gona jale ke sa le mo mo founele o tlo go botsa ditaba gona jale ba ba mo founetse mo ka gore tlhogo ya gago ya bereka o bola botse le batho ba batho ga botse jale wena ka gore tlhogo ya gago ya bereke tšeo di bolabolago ga ke tsebeng ko ga di ka dipalo
santlaiše ka santlaiše nkosi kwa ntlaiše o ntšhitše dikgomo tso nyalela monyanna gago bagolwane ba gago ba le gona le nna ke se gona le dikgaitše tšago di se gona e komo ke eng wena ga o na le monyanya re dutse fase le bana beno bagolwane ba gago ka moka le dikgaitše tšago re a dula fase re a bolabola ra go nyalela ena le kgone o ile go monyalela o nnoši o sa botse bagolwane ba gago ga ba tsebe ka babedi ga bona le dikgaitše tšago ga di tsebe le nna ga ke tsebe ke be ke le kwa ga mmago karabo ke feditše kgwedi tše ka tše tharo ke bayo ke le kwa o ekwa gore ke gona ke a bayo o paletše ke go tla ompona kwa le bagolwana ba gago bo sa tlo ba founela ke gona ke le ba founela go matšatšea o bo sa ba founela mohlomongwe re sekana pa re iša mo alright tate mogolo nako rena ile ka mo ke na le tumo that's why ke re dutše di nyaka rena le mošate nyaka rena le mošate na di gore le mošate nna ke bothata ke mo teng mohlompheng mokgekolo gona ka mokgabolo ka gona a o re ke dula fase le wena a nya ke bile a gona motho nne ka tsoke moswaretse a re kwane tate thokwane o bontšha ga botse gore tabe e nyaka lena ka tebelelo ya gago ya maahlo ka go kwa ga gago ga ditsebe le go tseba maemo a ka geno le ka ilokišaneng no a kere ga go go fo go no bele tšatši anytime yo go no bele tšatši ra tara kopana ra ilokiša ntate thokwane maemo šia a gona nna ke botšiša wena gore wena ka tebelelo ya gago ya maahlo ke magato a mafeng goba ke nemo le ka go lokiša tabae ba le mafelela kgwedi re ba ilokiša ka e le gore ba ikemišeditše go ka lokiša because ntho e fa problem mogala wa geso ke gore ge le fitlha mokgekolo a re a wa nna ebile a bona motho ka tsoke moswaretše ka bona bothata ke boko ke le gona a ke ra lelokiša ditaba tshwanetse re o be leswarelana leswarelane gona gore kgone o kwana o patga e le gore o mongwe a tlo thetse mongwe a tlo thetse o tlo ba le problem gore ka segole le lokišitše include le lona le tlo nyaka go ka lokiša patga e le re bona a ba nyake go ka loka e ka se mokeng a ke re ntho e nyaka bona fela gore kgone loka ntate thokwane bona ke nagana gore taba e mošate re ya go diba ba mošate ntate thokwane ke ne nneta gore koko o belege ene bana ba koko ba gabotse ka moka a gone wa fokolang ke ne nneta gore taba e ge e le gore ke nnete e nyaka lena le ba ga thokwane rena batho ba ka ntle ga e re nyake a re ntšheng le mošate ka gare ga taba e gore lena taba e le tlo e kgona ene bothata bo re neng le bona ka taba e ke kgale e ntše e le gona e diragala ene ke kwele ntlha e o mpoditšego yona gore bothata ba koko ke gore a nyake ngwetšie ene jale bothata makoti o rata ke monna wa gage ke ka mokgoko kwele ga botse a kere gore rene bothata ba gore koko le makoti a ba kwane ke go kwele ga botse jalo a nkompotse mogala wa geso o ra re o ka roganya motho mosadi ya gago kora re mosegora re o tšore a o rate ngwane wa gago le motho o ka se mo aroganye le mosadi ya gage a kere and then nna nto ke nyakang go go botsa gore santse le dire le ba ga thokwane bitša basadi ba tle ba dudiše koko le makoti fase ba bolele onkwešiša lena banna ba ga thokwane dula le ntate thokwane wa dutšeng ka gae ka lapeng la tate wa phejane a tsebe gore motho ke mamage like sa mathomo koko o lla ka re ngwana ka o ndirela diphoso nna re ka se tsebe diphoso a ke ne nneta gore tše dintšhi tša dilo a ka se di bolele moke mara ge lena le dutše le yena fase e hlokomeleng ene nto ngwe e leng gona gape ntate thokwane mokgekolo mmago lela ntle le gore a le kgopele se sengwe sa dijo e no re le ge ka ba mafelela kgwedi ge le ne le ge ka ba 50 ranta le no mo romela goba le no fela le mo founela le re mma o tsoga jwang ka lebaka la gore mokgekolo ga a šala a sepela a eya go fepa ke barwedi ba gage bakgalabe ba le gona le nyetše basadi ba le gona
e ba bošaedi ka lebaka la gore a ke re ba le dingwetse ge re di nyala ntate Thokwane re di nyalela gore di tle di tlhokomele bomma gore na ka ge e le gore bomme ba gore le be gona ke bona wa ikwešiša so nna ke founetse o koko a llang ka yena mosagare ke leka gore ke nyaka gore re rie kwano a ke re nako nngwe o ka kry-a e le gore koko o tlile mo gongwe kwa phoso re tle re bontšhe gore no phoso ke mang ke tseba gore mo gongwe o tla tla le mang le makoti mo ra tla ra kwa taba ga botse ra ilokiša ka ge e le gore ke gale le ilokiša e pala ene mo bophelong tate Thokwana re ka lokiša dilo re le baga moremi di a re palela ra tsamaya ra go nyaka ntate Thokwana a tla re lokišetša ditaba tšela ka re nako nngwe ditaba di lokiša ke motho wa ka ntle di palela rena family ene nto e leng gore ya re palela Thokwana gore e loke re swantse re no dumela gore ye ya re palela e nyaka re kry o mongwe motho gore a tle a re thuše yona wa ikwešiša so nna sello sa ka Thokwane ke gore o mme mma gorena a ye ka gae a ke dume re rake makoti ke duma gore makoti ge e le gore go ne mo go neng diphoso a tsebišo koko mo e leng gore o ne diphoso a tsebišo and then ba dikgaetši ba bosesi ge ba etla ka gae le bona ba tle ba amogelege and then ge e le gore go ne mo ba neng diphoso le ba botse ene le bona ge e le gore ba le bona mo go neng diphoso dilo di loke di sepele ga botse ke kwele bolela ntlha e nngwe gore na re ya go lokiša jwang ba gana go swarelana ko go kwele ga botse a kere re tlo di lokiša ge e le gore ke thereso kokonya gore lapa la gage le loke motho mogolo re fela re re pelo tlala pelo boa gone jale o bolediša ke lebaka la gore o diang o kgopišegile wa nkwešiša ntate Thokwane o kgopišegile ene taba ye a e nyake go senyetswa nako ka o kwa ga botse a kore wa bona motlhompele mokgekolo ke mmane o godišitšwa bona yona ntho e bolao mo moeng ge ke bolela lena ke motima ka moso wa diphoso o re tlhoa ka e bereka ska se gona ka mokgekolo wa today se ke try gore mokgekolo ke arantse e riage ro ke le ka tla mo ke jo mo ka re mokgekolo ke gopela gore o tšee bana ba ka o dule fase and ga botse gone ke yone sentse gore o lokiše poleke o dumela le nna neng o botsa mang neng wa tse re go riagalang montate wa tsa gore wena o reetse mabilo a ra wa re mabilo tabe ka mokgo go diregago ka ona a go ka ba jwang ga re ka tla ra dula fase mabilo a re a re o dula fase la bokae ka gore metlhe le metlhe re dula fase ngwanele wa re balela wana wa tla mo gai wena wana wa tla mo gai ka December teo wana wa tla ke na le wena ka December le mmaba le ba le wona mmaba le o na le mange ke na le wena le mmaba le go botsa taba wa bola bola wa re alright pero go sentse re bana ba ba tše o dule bana fase taba ke sentse le lokiše kwena ntate Thokwane mogekolo wa gene o gona mo gausi o gona e ke gopela go bolela le yena ka kgopelo kgolo okay ya ka kgopelo kgolo ke gopela go bolela le yena mma gore na le kae makoti gare ga bo makoti nna ke ngaka moremi a kere mama ke rata go bona lapa la mmatswala ga go leloka ke gopela go go fa mmono o mongwe ene ke gopela gore o dire ke gopela gore o dire so ke gopela gore o bitse makoti wa leng ka gae o bitse kuku o bitse barwedi ba kuku o ye tieng le bona bagalabe ba ba se gona wa nkwa kere ke gopela gore le ye go tepolela le ne le nnošile le basadi a kere wa nkwa kere and then ke gopela gore ka gare ga dilo tše ka mokana ga tšona di diragetseng mo bophelong re direlana diphoso re direlanang diphoso ge go ne phoso re santse re ithušane and then re ilokiše e loke ke gopela gore o seke wa tšea nako a ke nyake go be banna ke duma re le basadi wa bona taba e ge e ka loka ka mo basading ge e ka loka gore koko le mosadi o monnyane a leng gona ka gae wa buto monnyane dilo di loke dilo di o sepela ga botse ke gopela go e fa wena kere bona wena ke ra ba go botse selo diphoso di bile gona ke re mma gorena wena tšea kuku o tšee boragadi ya bana ba gago o tšee bomogadi ba go ba leng gona ba bangwe ke ra betši ba kuku ba leng gona o tšwe le bona le ye tieng
ge le ile kua tieng le o bolela tša basadi mo leswane diphoso mo leswanang diphoso gona ge le boa ka gae le tlo kry-a tate mogala wa geno le bana ba gabo ba dutse fase ba tepoletse and then ge le boa mo ka moka le tlo kgona lapa le tlo kgona go ba le tshwarelo ma koko ntle le gore monna ga ga mmotse ke kgopela re koko ge o ne taba motho ke makoti ya gago o boletse wa re o nyetse ko wena ke kgopela re koko le wena o mmotse o se ke wa tšhaba go mmotse re se ke ra emela ra ko ditaba ka monna a kere a ba go botse selo boragadi ke gabotse lapa le gore a re lene bothata no lapa le le na le bothata ene lapa le gore le loke le nyaka motho o e leng gore a ka kgona go tla ka moya wa phodišo ka molagae nke a dule fase ya bolele le lena no lapa le lene le bothata koko lapa la gago le na le bothata ka gore a go ne poledišano ka gare ga lapa la gago ene that's why ke leboga gore ke leboga ge mogala bo wa ga go a founile yeo ke e lebogang ene jale ke leboga gore le wena o gona gauso ene gore re taba ye nkebe koko a se ka tla mo hello lankwa ke re gore taba ye nkebe koko a se ka tla mo be e tlo no dula e le gona so le sa boledišane le jalo koko le na le bothata le o makoti o gana taba ke kgopela mo fa taba tše nke a ye go dula le lena fase le basadi e ba le meeting a basadi le meeting wa banna and then ge le fetša le bie letšatši la go ba le meeting o motee wa ka gae a le ye go seka dilo tša morago e ya go ba gore mosadi o tla botša mogala wa ka gore no ke lokišitše ditaba le mmatswalaka and then tšaka le mmatswale se ka tlosa di tsena tate le yena wa go botša mosadi gore ke lokišitše ditaba le mme tšaka le mme se ka tlosa di tsena then a re pheleng ka gae ra lata le bana ba le ba bannyane ba sa go boledišeng le bona ra ba tsebiša gore bana ba ka mola e be e le diphoso tša rena batswadi re kgopela re go be le kwano ka gae a kere ke kwešiša gore ke tlo go fa yona mama ke le fa kgwedi and then ke kgopela gore ka morago ga ge le šetše le lokišitše taba ye lena le mphounele le mpotse gore le kgonne go fitlha kae ka lebaka la gore nna mmereko wa ka ke go thušana le setšhaba a go kgonagale gore koko a tlile moalla ke morake a go kgonagale gore koko a tlile moalla re motlogele wa nkwešiša ke re mama ene ke tlo go botša ntongwe a le sege ke batho re ithuta dilo tše dintšhi ka gare tša go swana le dilo tša go swana le tšona le nna ka gešo dilo tša go swana le tše ke le ngaka moremi di gona dilo tša go swana le tše malapa ka moka no ba bualo le rena re emetše batho ba go swana le lena le tle le re age wa ikwešiša so ke fa wena taba ye mmagorena ke le fa kgwedi ke kgopela koko a boele ka gae ke kgopela koko a je bogobe ba ngwetši ya gage ye a dulago le yona ka gare ga lapa ke kgopela gore koko ka lapeng la gage morwage modimo o mo file maatla gone shopo ge koko a dumile go ya go topa coke a tope coke ka lebenkeleng la ngwana wa gage wankwa koko a ka sokole ka gare ga lapa la gage modimo a mo file ngwana go ba le ditšhigofatšo ke kgopela gore o ilokiše ke lebogile kudu go boledišana le wena kere mogala bo ka yena ke kgopela le mofe founu re gona ntate thokwanela ke kgopela gore o ye go dula fase le mogala bo a leng gona le bitše le ngwana o mongwe wa koko a leng gona ge le kgona le bitše le rangwane go ba ramogolo tše dingwe se ka di bolela ke kgopela nomoro tše ke go founetšeng ka tšona ke tšaka and then mo le gatlhanang le bothata le tla mpotša ke tlatla ka gae ka dula fase le lena ra bona gore go tloga mo taba ye re a itšea re ya kae le yona ene o re kgopelele tshwarelo go rangwane wa leng ka gae ke ra morwarre wa mafelelo
se segolo gore taba ye re thietse re fe koko tsebe re moko gore o reng re kwele ka sello sa gage maikemišetšo wa rena mo lenane go lle a re nyake go senya motho mongwe maina a re nyake go senya lapa maina re ya ka gore nasi taba e tla ile jwang and then re ikwe batho ba ikwe ba fe maele so le Makoti le yena ge ile re go ne mo re ba shaeditseng ba re swarele se segolo re nyaka go bona Makoti a dula ka gare ga lapa le mmatswala gage bana ba etla ka gae ke lebogile kudu go boledišana le wena ntate Thokwana ke le fa kgwedi le tla mfounela nomoro ye ke ya ka ye na ke go lebo mogala wa tla ke re bana dilo re di tla ka sa ile sa tele le wana go sa tele le wana o tsela ke se ga go sa tele le wana aga yo se ntore go se na ke re video ke tsela la o se wa lo ke go fo ba te wa SKK ba ke SKK ba ba ga SKK man no re lebogile no ke le wa mpompe re lebogile ntate Thokwana all right yeah ka Christmas ga tlile o dula ga gagwe mogolwane le be le bolabola go nae mo ana ba re tšatši le lengwe a re go ena a re one mfwetse mara o reng wa re ga o tlile mo gae o hloka letšatši ka letea o ka rekelago mmago sa go ja wa fotla o mo reketse sešebo wa tla wa monela o dula kwa sephako ga a tle ka mo gae e tlogele koko ke tlo bolela le yena o tlo tla išang dipelo fase mama ke bona o ka re o nyako bolela mang ka baka la gore kgaetšedi ya ka mphonetse maabane a re why o iša taba tše di-social medieng ka re ke di iša di-social medieng ka baka la gore re nyaka thušo ka molapeng re nyaka gore lapa la motswadi le boele re kwane re be bana ba motho re rata gore e kgaetšedi ya rena le Makoti ba tle re ro kopana ka moka kwa sealemoyeng ga re kwa sealemoyeng go ile o tlontlolola motho goba re go ile o nyenyefatša maemo a gagwe goba jwang re ya sealemoyeng go ya re ile o kgopela thušo gore re boele re kwane re be bana ba motho re be le peace ka molapeng re be le kgotso go tshwana le mathomong ge ka lapeng go be go na le kgotso go tle mo a se ratlela gore ba re tlo senya e mongwe maina goba re tlo nyenyefatša seriti sa motho o mongwe go tle mo re tlo kgopela khutšo le kgotso ka kwa lapeng gore di be gona gaetšedi o bolela taba e nngwe e kaone ba file ke mogadi ba gone maikarabelo ke duma ge o ka mothuša le nna gore se se phethagale go na le boetapele ka mogare ga gago jale ke duma ge o ka mothuša a re ga a swere ka mo a swara ka mo gore tabe e kgone o phethagala ka pela ntate morotang ka mothuša ka baka la gore ke le monnyane ka mo lelapeng ke dula ke nyatšegile ke monnyane ka kwa gare ga lapa la motswadi ene jule gantši ge ke ba botša ke ba bontšha mmono ka baka la gore nna ke le monnyane ga nke ba ditšee jale ke mola ke ileng ka thoma ka boela morago ka kwiša ke motswadi bohloko ga dula ntelela re ke kgopela gore mphounele le ba ga Moremi motswadi ga a robale o kwa bohloko a se ka thato ya gago re tle re be mo SK ka ena nakwe ka nakwe motswadi nka ba robetša khutša wa ke go botse taba e nngwe šengwaneso wa bona mo ditaba di lokang o mongwe sa ntse a kwa bohloko ene o ka kwa bohloko wa kry-a e le gore bohloko bo bokwang ke bohloko ba pholo go ya go ile ke ntwa ke e bolelang kere le go tate wa leng ka gae a thuša go batho a gone wa mosenya go maina no mo bophelong re sepela re thitšwa tšatši le lengwe ke le moremiso go ka tla mme ene ke kgopela re Makoti le yena ge koko a etla a kry a butse pelo a mo swarele a mo lebalele and then go be le bophelo ka gae koko ge a nyala Makoti o nyala ngwana o e leng gore o tlo phela le yena koko godile gore a ka teka peela then koko o godile gore a ka didirela tše dintša dilo so go ya le ka mokgo nna ke bonang go le ka gona ke bona go le bohlokwa kudu koko gore a tle a tsene ka gare ga mathata gomme a dutše le batho ka gae a ke tsewa tsa mogala o ka gale ba founa ke sa tsebe gore Thobela le kae tate Moremi re gona le kae mama rona ke mo SKFM ya le tsene mama okay re
sana le lelapa le le na le sello. Okay, ke mama di meja gale ke founa ka nnete. Ya ke gopelo bolelle batho ba raro ba bane mo gare ga lena. Ba mathomo ke ntate Moremi. Ntate Moremi lelapa leo le nyaka thuso ya mannete. Ene o re ga o le lata o late o tseba gore modimo le badimo ba go hlahlile. Le na le tabatabana tse dintšhi le na le magotla-gotlana a mantšhi ge re le bana ba motho re santse re swarane re be ntho e one slow way ya gore re le bana ba motho ba o grade 2 ye emetse kwa 3 ye emetse kwa 4 ye emetse kwa and mmagorena e tlo phela e le mmagorena and always koko a ke nagana gore a ka tetlhoba boroko goba ditima boroko a opa ke matolo a opa ke naga banyake ka bona a gone gore koko a ka riska bophelo ba lelapa la gage koko a gone mo e leng gore o buisa gore a ka boloka bana ba gage one day o buisa gore no yes a buisa gore a boloke bana ba gage o buisa gore bana ba gage ba mmoloke ge ba fetso mmoloka go be le mošala lapeng e gona e reng mošala lapeng a sa e direng ga botse e gona ye a sa e sepetseng ga botse le ge ile gore gonjwa go šetse go tlhakatlhakana re kgone e swara ga botse mara e gona ya sa e sepetseng ga botse makoti le ena go na le a sa e tlelang ka nnete ka mogare ga lapa cause makoti ga a fitlha bogadi ke referee ke defender ke gore o santse a tsene mogare ga tse ka moka bo mogadi wa batho ma ba ilwa le bogaetsedi a tsenelele bo mmatswale a batho mmatswale perfect ga se mmagago a ka se go rate jwale ka mmagago mara go santse go be le o mongwe wa tekokobetsang ka mogare ga lena between wena mmatswale le maputi go santse go be le wa tekokobetsang ke bolela from experience matswala ka na sa nyake o lalong mara go no jwale o na le banyana ba ba 7 le bashimane ba babedi wa mafelelo ke mogala ba mo bashimaneng mara go jwale I'm the best girl o dirile eng gore a nape a go rata go feta bana ba gage what's ke nlo molaetsa gore a ke ne hidden agenda ke tlileng ka yona ka molapeng la gago mogekolo a gone se e leng gore o tlo senyaka wa boa se kry-a sephiring se ke tlileng ka sona se ke tlileng ka sona ke se se sa go rata morago ene sa go oketsa lapa la gago fela le ka teko ke a gae di-christmas fela maybe or go na le lebaka le leng gapeletsang go ya melatong go ya menyanyeng go ya kae-kae gae mara ge ke fihla di-christmas o kry di-sasa tsa bakekolo di stakile a re mago ba le wena tlamo ke a tseba gore o ka se ntsotsile ba tlo ntsetsile ka moka kana o bolela ka bana ba gage o tshepile nna ke tlileng ka kgomo ka ga gage ke ile ka no molaetsa gore e ke tlileng ka yona ka mo ga ka tla ka bobe ke tlile ka go rata morago ene ke tlilo mo rata until wena o dumela gore ke a mo rata le ka tseko wa dumela go santse go bedwa tekokobetsang ka mo gare ga batho ba babedi bago there's no way ya rotlo re malapane ka gare ga lapa la mosadi mo ene mošala lapeng o na le lapa ge fela batswadi ba se gona ge ba le gona e sa le ngwana ka mogae nko e bušeletse mošala lapeng o na le lapa ge fela batswadi ba se gona ge batswadi ba le mo go ira gore ke ngwana ka mo o lekana le bana ba ba wa yena a santse a treatiwe especially a tswe malapane ka mogare ga lapa la motho a se la gage lapa leo maage o sa le gona so why a santse a be so unique a re dire ka mokgwa o mo bophelong koko mogala ba gago kae o robetse mogala wa ka ke gale a robetse ngwanake ga ka ke malapa-lapaneng sa mo khunamela mogala jwa gago mmotse gore lapa bokaone le tswalle eo morwake eo maka malapa-lapane
ngwane mongwana ba makala wa moshimanyana re a go gore mo mokgekolo gana robala fo go robala ene marupa tletse go yarate ba tlo a reng ko roma ka marupa a mang mo ka mokgwa rata go bile go mpolediša ga mpolediša eo a bolabolago eo a bolabolago mmaka a gana go tla matlo nyalela eo bagolwane ba le gona dikgaitsedi le gona le nna ke le gona ke sa tsebe selo a bolabolago maka mang a magologologolo batho bao ba mo ke nyalelana go nabo ga ke dutse mo lapeng mo ke na le ngwako ba fo feta mokgotsi o ka fo feta o fetela ka ngwakong ga ke tse gore ke se kae le ba gabo mosadi o ka mokana ga bona ga ba tsena mo ba fo fetela ka ngwakong ga ba dule le nnanne ao sa mo namela mogala jwa gago motho gore ge ke sepele o dura gare fana lapa nna nago thobela aba o do mo shupetsa lefata o morele gore ke tla go fa lefata di la bona di fue mafata mara wena ke tlo go fa lona ai because ye a itlo gona gala ka ga gago koko a go gona ga ke ka ga gago o te bereke jwa a go no re tlo rapeletsa boroko ka go ponya bana beshung hai ene le bible ya tlatsang tate moremi o tlo ntlatsela a ke motho le bible mara mantšu a mabedi a mararo ke a swara bible e re hlompha mmago le tata gore matšatši a gago a bophelo a tla oketšega number 2 go abuti matlaweng e re o seke wa fa bohlatsi ba maka ka maagelano wa gago thobela a ba re next door fela maagelano wa gago o thoma gona ka mogageno a ke re before o ile o tseba bo maki o tsebile sesile a buti le mama pele so why should you impress ba ka ntle o sa impress ba ka molapeng and a re ba impress ka dilo tse di tuleng tseleng mara e ba le nnete ba re kgomo o e swara ka dinaka wa tseba re lebogile maele magageshu nako a rena e re eme ka phefong eno ra mabedi mama ke bona o nyaka go bolela eno ra mabedi ke bolela ye nngwe shintate moremi ga botse tutu ye kgetšeditše tša ka mohlomong di ilwang ngwana ka ge ke tlo hlabiša o ile a go batša ke terekere e mo gatile go tloga ya mongepha letsogo le a butiwa ka o monnyane be a fele morwake mongware a tloše teste ya terekere gane ngwane o bona ye mongwe ka motlase ga terekere ngwane le be a na le 11 years ngwane le ge a ketima re o ile o tloša o laleng ka motlase ga terekere gane kose ile o tla mo godimo ga gage yeo be ile moyeng a tlile le bona bo mogadi ba ke a etswa magweng a ya thuša ele a motse a molahlela kwa ke ge terekere e gata yena e mongepha letsogole wa e bona nna mo go nna ke le ka tepotša gore ge sepetlele ba fela ba etla di-lawyera ba re ngwane o santse gore a hwe dithušo ka re nna se ke se nyakang mo go ngwaneka ke bophelo fela wa e bona ke ge tšatši le leng la matšatši lawyer re ngwe ntata ka lapeng a re nyaka gore ngwane gago a thušege ka re o tlo thušega jwang ka baka la gore kotse ebile ka lapeng na ba re aowa ngwane o tlo thušega ke ge ka tšatši le leng re ya gamphela ke no bolela di-lawyera tšeo ka go ya go yona mphela ke ga re ngwane re tlo mo thuša wa e bone ka re ai o thušega jwang ka baka la gore ngwane kose go terekere be driver ke mogolo age and mogolo age o sa le monnyane ba re aowa ngwane o under age se se leng gona ke gore maloma ga sepele le ngwane ba e kwa police station ba e ba bule case gore ngwane a kgone go thušega digagano ka molapeng ka baka la nako ke duma o ka re o ka etšea ka boripana gore mohlomong le baka tšhelete le baka eng ke tshepa jalo mohlomong gore re baka tšhelete go ba eng ka re digagane ka mo lapeng ge ke re ke a nagantšhiša o ka re di no thoma gona mo ka re nna se ke senyaka mo go ngwanaka nna go yena ke lebogile bophelo fela tše ntšha ke na taba le tsone ko go kwele mama re tlo di lokiša le seke la tshwenyega ke ba file difounu gore nna ba mphounele ge e le gore ke therešo ba lokiša ba tla mfounela founu tšaka ke ba file ba seka ra ba na le tsone magageshu go sasa re a bereka ka mo SK ke tlo thaiša ka pela ka 1:30 ke kgopela gore ba batlang batle forogo go ne le mo ke santšeng ke gona kua gae ke ne le di-bookings tše ke ne le tsona tša balwetši ba ba šetšeng ba le gona ka kua gae gobana ba bangwe be ba sa tsebe ge e le gore ka labone ke tlo tla fa so ke kgopela gore ba ba tlo tlang ka mo SK ba tle e sa le forogo ka kgopelo
difounu ba ka founela 071 398 15 goba ba ka founela 072 133 6761 yeah Facebook wa rena ke DR Mremi le no re follow wa la bona tse ka moka tse di diragalang magagesho ke lebogile koko ke tlo fela ke le tsušetša tšentši re tla di bolela nako e re bethile ke leboga bathieletši ke leboga ba ba founeng ke leboga ka dikgokaganyong tša leago ke lebogile kudu ntate Morota go lebogile rena tanki tše dintšhi ro di bolela ka fa le koko batheletši ba SKFM go tšwa go nna Ismail